na God lost. Me accuse no top of what we pono. Nyinsa we year to we nkwala we kumom. Ye show dross nkomo a. Wa jedu nko me bie mezu. Say still I born in yentimi hu nkan kire. And I suppose what do immigration. Also for to anointing way. So for to nkuto. Utwani nyamia. O se. Na me so for to Yesu moja de obey says. Dem aje so afa anwadi. Bofo no wodi wachi no wo check. Yesu moja dodo a waton. Ekwakobu nkunta. Na Yesu moja ye kase ye ton ka benya bi aton. Ka benya bi aton. Akwakọ Yesu obolo ka chesi Yesu moja. Na me mangana da ba no wani subatim. Afije be na you. When we saw with your Jaman kete. What an yasawani? Yes. There's no good degree. Can I put something in one's wall? What is this a kawana shower road? I hang off. What was the road beginning a road? The more now, pre woman, meow, teacher said, Prophet Brewa, or started chrono, no one started to say, and I have profit the chamwa. Yes, about degree. This town started to wish you put in the creton. Then a creton, any then a creton. Said, yeah, drum, no what to be so there. Yes, Papa, what you had transfer a friend, young Quabetia Bonechi, and what poor Simon, the one you met us. Whether you like it or not, was a Cataho, and Catesiano, I don't know Catapia, and no bad just when you're on your bar, when you see it on your bar, on your bar, one open the front, open the back, open the side, open the side. A government, or never say yes, Nakashi, and say yes, Nakashi, my bar rasta, and the back quiet, some Sasa, but I saw them also 40, I saw them over here, our catchism, our here, our quite massage, our here, our going to Finkokra, one, and your Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, who I saw them a man from them was a day, a drama you say, Pacha. This is Prophetic Kwasiana, and yes, a Bible mention, not a Bible, but come some dia, and you tell what woman Kwasiapandia, and the brother you want to report yourself, and send when you pay vital, because you never pay vital. Hallelujah, hallelujah, amen. I don't know why Jim Kwame is here, and I'm soon for Apostle Kwaj, my minimum dear shame. A becho tradium for Yawanasam. Hear more about in Samani, Yavans and Panama. Obrenkan samaduka tawire bo nyankrompon twedi ampone opam kotokro boje sejebre otibreka se shahe nche nyankrompon twedi ampan dumai kase dutan kase dutampon a wase wedu krokro du hinika taban ye nyankrompon twedi ampan yi menkwa mi nyankrompon asidewura na asiansa amoso ansa me da wase one twen krotwen ba atwetwabo a woda akoyam o okofro bo okofo techi wafo akwaku bedi akoyi okofo chemtechia wocha akocham cha akobramo Israel no merema mukufu yi Yehowa bre ye chem na ye nkwaje akoframrai na yakocham techia ye da wabramo apiafo amensisi tata jijifo a wodi anamo sisi ye jiji ye ntata Onante funante amre na motentia wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansintenten fre sedako kwampresu numasu oje soku twere suopuma pontumfo a woje pokokwa ahode timutin ma Israel adishidom nante asase pese so twa ya ensuompan ka wona ase kontonkro wi awoda mansan ko muyi okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de din mumpomama onyankrompo twedi ampo beni ono ani mi nyankrompo twedi ampo Yehowa obaade bo soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sum bo han bo wiase ade nyina onyame ba ko pe abodra bombrane a ne din fata no oti brekesa na himbotre nwodo ye frɛ wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrentumi kampese ko wonwani Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nissi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyam krompo twedi ampo bade wo bade nyame kase Jehovah Shalom, peace ya sumdie. Hallelujah, amen. Yeroba de yawazi, amen. Wado ya wodi adome yema ende atu ya sumdie modofo
ade chi wan wadi afe twedi ampo ya wo mfom so ne am na to nyina chi wo ntwa yen twene ayeyi nka no sabe wutie mi yankwaje sem na ba wo fie medika maka bibia so meka ese asam ne ba ese kan sraw itwa wa ma bu mfu koyo ho aduro omia ukuro na pasa wa aduro tare so simple e kra meka ni twame e ma bu mfu me when wanum tv no when wanum radio no ti nkwaje sem ene topic e ba no atu di se honhom ben ene kasa kire wo honhom ben ne kasa kire wo sofo check member honhom ben ena ma wa kwankire yi and I want study honhom kasa honhom bi honhom awodo ho yeah one you very careful abeto maniam sabro bi bro bre nyina ye honhom bi akasa kire sofo bi no di ama na kwankire ena ma ne wo bre yeah honhom bi so akasa kire obi amana be hye nkomtro so wo tie mi na ahun ma wo do wi ase o eti topic ni se honhom ben ene kasa kire wo e wa bodam honhom o yeah. Complete tu be hye bodam ni bi no anam no kasa yes odi nkomo oni honhom bi na di nkomo oti ni bi oti voice bi oti ni bi eti honhom ben ene kasa kire wi ma wo do ho eni be na wate no eti onyankopon no obo yen ba asase so no ni tro kunkun we aka nsem bebre kire yen odofo se wutie mi na ma bu mfu me ne ti asempa no yes ti asem ni yo honhom be na kasa kire we on se honhom bi akasa kire sofo bi ntihwe graduate mu what mo akwanche se kokoto petitakra koto woti okita briefcase document nim petitakra yeden owoti yeden munyansa wen to ko school ku yoko su enyina ne petitakra ama obi asabi oni ni din chro po ni din woni ni din chro ama akomuru ama akoma tima market akwakoto petitakra keso men benu anu tv no tie na wogi wi ase honhom ben na kasa kira wo honhom ben na mo akwankyire yi honhom ben na hya wo nkom yi honhom ben na sabre e kasa kira wo ma me sabre wotie mi wotie ni bi ha sana sofo bi so tie ni bi eti enye ni ayeti nyina na free trade ampo nyankopon dabi odofo se wotie mi na eti ya sori komumpo no onyankopon ma ye warn with the book of 1 John chapter 4 verse 1 Bible ngasa 1 John chapter 4 verse 1 etifia samono wase bien enkyerɛkyerɛ pa Bible ngasa ene kyerɛkyerɛ bɔne wase ye wankyerɛkyerɛ pa ene ye wankyerɛkyerɛ bɔne adofo monje ahom nyina ni me na me kyerɛ Bible dabi bi ye printing press dabi wase ye nya ahom nyina anya dai eni ana se honhom be na kasa kyerɛ wi ne mo so ahom ne hwɛ nso ahom ne hwɛ se firi nyankopɔn ana nyankopɔn ne gisi nyankopɔn wɔ ne die wɔ yeah tu wo hu nyankopɔn die no a obetu kyesa obese ho mbre kwa be na akasa kyerɛ wa ma nnɛ wo pie fi wo dem a wo de wachi de pie ada wo brodo wo ko rafo no mu brodo ne ko front and back pa no ne edi sie ye de hya de mu sɛ ya ne edi si we ni so a no mo de we na wura fo no no yes ai ba so no san na chi asaba front and back wo ya pa no na yesa hum ya akasa kyerɛ sofo bi yes ana ma obi tu san kwase ana mo nukure mo anye ene se wutie mi na nadua ma me ma bufu papa ma bufu na ni wadomre na ne nkwaje asem ni sin honhom ben ne kasa kyerɛ sofo bi honhom bi kasa kyerɛ no onim na dwere se onyankopɔn honhom orofo efie nkonya ho efie nkonya ho se efie to efie bosum wo fie onye tompan na obi enkom a na oda no white yes na ba wura fie ofo ni so you say my imagine someone come et oyi na dwe so ya kom honhom a mon kom no it is have ni obem wahu ani so yes na waka na bam o kana bam o kana bam na fe wan start uyodi no wan start hwe ntabo na chi kwa eh honhom ban ana do ye adwuma ani asem no ana 1 John na mi kotu ye no say ye nya hom nyina ni no 1 John chapter 4 verse 13 yanko 1 John chapter 4 verse 13 ka Bible yanko ye mu ne yedi hunu sɛ
yetinimu ono so tiemu ene se dia wa maye ne honhom ni bi ete honhom ben ni Nyankopɔn dia mayen so maye ne honhom ni bi dia yen kwa ne honhom dia mayen ne honhom dia mayen ni wo the book of Acts chapter 1 verse number 8. Acts chapter 1 verse number 8. What's the name no? So nkonkunu nya ba mo so obenya hoden na moye madansi madansi Jerusalem Judea and Samaria akopim asase no hwa yedi kanasam etuba no about the book of John chapter 3 verse number 34. John chapter 3 verse 34. What you tell me? The Onyankopɔn asoma no the Onyankopɔn asoma de no ho adom no Onyankopɔn asam yes. On you get dross, Debbie, on you get Pietro, Debbie. No big grab baby, just some, just what's was you got to ya. So far, what you get dross, the Ben about your dross, oh, my dross, why? Yes, you know, get dross, why you dross, and the swine of one dross. Obadi awa mfali santa. Amen. Who be na wutie no no. Who be na sabe wutie na na ama sabre wutie obi tie hu bi ama ne wo ja adwuma yo. Oso wo nya adwuma. Adeti aka che satemu de abanti. Atemu de beba next week no. Oso wo nya adwuma bio. Wo jimi. Who be na wutie no no. Who be na Ekasa Kyere obi a ama ne ofulu nkrofo bi. Oh. Obadiah went for the center. Amen. What me adwini? At the Bible the count 1 John chapter 3 verse number 24. 1 John chapter 3 verse number 24. Bible nkasa. Nasi Jodina said yes one. Bible say obi o hedan. Odina said yes one. What said in my with the book of Acts chapter 1:8 no. Yes. And also and also my John chapter 3:34. So the Nyankopɔn pastor kan Nyankopɔn pasam. And the Bible say Jodina said yes one. Odi Nyankopɔn said yes one. What tinimu? What Nyankopɔn mu. Ono so tinimu. And Nyankopɔn so ti sa woni nu. Na de edi hu so tinimu. Na de edi kunu se Nyankopɔn ti sa nipa ni mu. Ene honhom odi amaye. Odi amanu odi kan pasam. Nyankopɔn me yira o. Yes. And yes, Christ John with your hands for the dean. That's what for a negative way. Yes, you should in your man the book of Luke chapter 9 verse number 55. Luke chapter 9 verse 55. What's not done in Hoka? Yes, you just on my dean. I can't when him say. I don't come when him say. Money moon come here. Whom come here. Miss will be passed with him who quiet. Onim honko Mrs. Sofo bi kwani se fiem konya na afa onim osun konya so onim osun konya so onim efiem konya asoro so anya dan onim tina dwen se enne na watene Nyankopɔn ne hwɛ tama Eli Samuel tene nkyɛn no Samuel na wonim Nyankopɔn enne Eli nanim na me pacho o kan 1 Samuel chapter 3 verse 1 na tie Bible fa kwapem tane yewe me pacho 1 Samuel chapter 3 verse 1 Awurade yi ne ho adi kyerɛ Samuel Nyankopɔn yi ne ho adi kyerɛ wan ya Samuel yi ne ho adi kyerɛ Samuel na abofra Samuel na osom Awurade anim abofra Samuel na osom Awurade anim Eli anim Eli sabe na ɔte Eli nkyɛn kaba bunum na Awurade asɛm ayɛ na ɛnadim kɔ na ni sɔde obiara ni eni hɔ no mo sabe na Samuel ayɛ old Eli ayɛ old abede mo no ɛnanim no ɛba sɛ dabi Eli ɛda da bra Eli ɔdani dɛm Nes nani afrase eye kusukusu na nani afrase kusuku ohu ade yi na Awurade kania no na se na Awurade kania no enye num won so na se no wote Awurade na so Samuel de na Samuel de no de Nyankopɔn asoda na ngasam de Awurade Nyankopɔn adakasi ho Awurade adaka ni sie ni nkyɛn na Awurade frɛ Samuel Awurade Nyankopɔn frɛ Samuel ana wɔseminie ɛna Samuel seminie odutum de kakɔ Eli nkyɛn no ofo se Eli na frɛ no ɔte ne no eto tumika ko Eli nkyɛn aka sɛ bi ni ana ɔse daddy minie na wo frɛ me ana ɔse me mfrɛ san kɔda ɔkɔdae na Awurade frɛ Samuel bi ɔda wa no sante ene ne Samuel san kɔ Eli nkyɛn Samuel sɛ tumika kɔ Eli nkyɛn daddy maba na wo frɛ me ana ɔse me mfrɛ san kɔda enso na Samuel enye hu Awurade no onye me se ani ba na wote no tie Bible ni yekwa no onye Awurade asɛm kyerɛ no tie ni hudo bi abɛhyɛ nkwasia nkɔma wakyerɛ wode tie Bible na Samuel nye hu Awurade wonye Awurade asɛm kyerɛ no wonye Awurade nsɛm nkyerɛ no Awurade kɔ so frɛ Samuel eti ɛhɔ ɛna Awurade kɔ so frɛ Samuel deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɔsɔre kɔ Eli nkyɛn ɛhɔ na Eli so frɛ Samuel sa kɔ Eli nkyɛn minie na wo frɛ me minie wo na wo frɛ me ɛna Eli hu sɛ
Samuel steady din no say no. Eye Awurade na ofra abofra no. Awurade na efra abofra no. Okache Samuel say. Okache Samuel say. Koda. Na so ofra wa. Na so wote ni ne biom a. Kase. Awurade. Kasa. Wakwari tie. Na wakwa de efie. Samuel koda ne dabre. Verse 10. Wadawana. Awurade na nkopon gina ho. Ni Samuel. Samuel say kan Samuel. Ni pen o tiem say. And Samuel say kasa. Awurade kasa. Na wakwari tie. Mitie. Wow. Ani ba ne kasa chiro. Why is man na wote no? The Bible dey kasa mu edi anya atiro say ani bi wo one person no wote so obi na efre na. Okoi no say enyo no. It is a won't dey make an yen First Kings. Okay. Yen go asem bi order me chiro say ahoma wo do wi ase a. Wan twe ni ye papa me chiro wote ni bi a hwe ye. What? Anya so be deceive obi. Obi deceive obi. Tie Bible no in kasa me enko. First Kings 22 verse 15 no. Was Micaiah shenku go hunkom. Was Micaiah shenku go hunkom. Was na oba hini nchen. No hini ka kire say. Babu ani domo ano. Micaiah. Eno ka kire so odi for Micaiah bra. Yen ko Ramon Gilead. Yen ko na say yen. Na me ko kontokwa. No bua no say. Na odi for Micaiah hwe nanim din hwetoro. Kwana kodinim. Eno say kokodini. Na Awurade dia hye ohene nsa. Na Awurade dia hye ohene nsa. Eno ohene ka kire say. Eno ohene ka kire say. Empra hi na minka untam say. Yes. Kwaso was empra hiara. Ena minka untam say. En kam ya semi say no krankora e wo Awurade nim. Kan no krankora kire me e wo Awurade nim. Eno say. Me hunu Israel nyina say. Na mmom okuna wo kono de. Se wo so pe nim die pa so be di nkunim pa de a. Ene de mi hu na me ka kire wo na. Me hunu Israel nyina say. Me hu se ntokwa na mko Israel nyina. Wa hweti bi poso. Ma hweti wo be pono. Se nya woni ahwefo. Maskata. Ene Awurade say. No se de Awurade se me kan kire se ma di nkugu. Yen mu ni wura. Munni wura. Won sane nko won fi asomdwam. Sabre yi uka so be kwa. Na emwa wo. Israel hiri ka kire Jehoshaphat say. Kona okache Jehoshaphat say. Man kama nkyerɛ wo sɛ on hyɛ me nkɔm mpa bi say we on kan kom hye papa mfa. na mom bɔne Asno mom na ka do kura no o. Mom na ka do kura no o. Hallelujah. Amen. Tie Bible na. ɛna ɔka sɛ Ɛhɔ na den. Ɛhɔ na ɔka sɛ. ɛtie Awurade asɛm Ɛne tie Awurade asɛm. mahunu Awurade sɛ ɔtena dwa so Me de behu sɛ Awurade te na dwa so. na ɔso asafo nyina gyinagyina ne ho Sese behu sɛ no krada me de ama wo mpenti wo mpɛ de me no krada maka kyɛ wo de ntinu. Wo mpɛ sa no krada ntinu. yes Sese me to mane hwɛ wiem no. Behu sɛ ahomode ahunu sɛ de maka no mpɛ no. Omo be man foforo. Awurade ka sɛ na me hunu sɛ Awurade atie maka sɛ. wan na bɛdaadaa ha Wan na bɛdada king. na wafra kɔ Ramot Gilead Ahaba kɔ Ramot Gilead. wɔn ka sɛ Because we minister be so di nkuguo. yeah We minister okom yakunu. We minister okwakokum Israelfo. Te Bible den gwa. na wɔn ka sɛ Wan na honhom ba ko tie sɛ. wɔn su ka Na sɛ wo so aka sɛ. na honhom bi fira Awurade Ɛhɔ na honhom bi fira Awurade nkyɛn. ɛbɛka sɛ Me mi na bɛdaadaa no me na metinya daada no. na Awurade ka kyerɛ sɛ Awurade ka kyerɛ ne sɛ. wo de deɛn Wo de deɛn? ɛna ɔsi mɛfiri ma kɔyɛ atɔ honhom Kɔkɔyɛ atɔ na honhom. adiifo nyina no Na mu wo na diifo nyina dan ɛnum ha. Nkwam hyɛ ne firi nkrɔfoɔ num na ɛba. Obadi awe fani senka. Amen. Omi adwini. Amen. Bra hwe no antwa ntwa nhye nyankopɔ. Bible ni bɛda ne ho adi. Yes. Bible ni bɛkasa kyerɛ. Na watwa ntwa hye no a, wo problem. Papa. Wo yere ne wo ma. Ɛne wasafo. Yes. Wo bɛbrɛ papa. Papa. Pudi atwa ntro. Ebi so yes, very very smart. Papa smart. Ni nyina Bible ni bɛyi. Wa. Play. Ugro ba grum. Oba Smart games nkwa no play. hwɛ Bible ni wo de Bible ni nkasa ne yanko. Ɛna Bible ni say, ohun ni say obefra kɔdada honhom. Ɛna so de deɛn. Ɛna so de deɛn. Ɔsi mɛfiri ma kɔyɛ atɔ honhom. Wo free akɔkɔyɛ atɔ honhom. Na adiifo nyina no mu. Ɛwɔ adiifo ni bie num. Etanam sa honhom wo do akasa ntino. Ɔdɔfo Onyankopɔn baako pɛ. O se na nkɔmhyɛ bebree. Aden na moyɛ ne saa. Papa baako pɛ na nkɔmhyɛ ayɛ bebree. Ɛna Bible bebisa question the book of 1 Corinthians chapter 14:33. Okay. Bible ne nkasa. 1 Corinthians chapter 14 verse number 33. verse number 33. Bible ne nkasa. Efiri sɛ yɛ Nyankopɔn. Nanso me tie Bible na me kenka Bible no a. Na me bisa sɛ enti nkɔmhyɛ bebree. Yɛ Nyankopɔn. Yɛ Nyankopɔn yɛ som no. Wɔnyɛ sakasaka yɛ Nyankopɔn. Nyankopɔn nyɛ sakasaka yɛ Nyankopɔn. Na mmom ɔyɛ asomdwe Nyankopɔn. Yɛ Nyankopɔn paa na wahyehyɛ nkɔm bebree. Debi da. Ahankodeɛ. Maame me sɛ wode yɛmu deɛ yɛbɛkan wa. Enti Nyankopɔn no antimi anyɛ baako. Na no antimi anyɛ baako di a ɛne na honhom bi kasa kyerɛ nkɔfoɔ bi. Ampa. Bɛsa honhom bi kasa kyerɛ nkɔfoɔ bi di a montie me yie wa o.
Sa home ni bi kasa. Na se bebu man krofo bia. Mon ka so mo na asie bi di masa krofo no. Eti se ba ni sa anu a e de wudi sam ni mo je hwe go ba man ni mo. Because bebrebe kon na asie. Ebo mutri so. Bebrebe kon na asie. Yes. Bebrebe kon na asie. The kudem. So won tie mi a wo de trase na hwe mi to. Na hwe what baba. Yes. Obadi a wamfa ne sanka. Amen. Wo mi adwene no. Eti se wo tie mi wo nyakopon so nya sakasaka nyankopon. Yes. Nemu oya asumdwe nyankopon. Asumdwe nyankopon. Nyankopon no nyanta Dabi. Twediam poye wona no nyanta Dabi. Eti no se ba ye mompaye. Yes. Se wo hunu akodi pan nchen. Eno no. Ye wo fu se nyankopon kana no anu no aka no anu. But ne upa matakra takra party. Owura so da bi mo. So for beka je so bedi nkunim. Uria ma mpanche party ewura the same church. On so beka so bedi nkunim. Uria mo matafre party ewura the same church. Beka so bedi nkunim. Eti bisa question. Eye nko Bible nko the book of Genesis. Okay. Anything ye timi see abon kancha ye mo se die ma amwa. Anye say wona babu nyankopon ben na no ye bebre say ai mo me nhwe bia bi yo yenko the book of Genesis Chapter 27 verse number 33 down. Osna Isaac di ahopopo. Isaac chen kache ne masa omkwa ya duane o kache ne ba eso so nkopa duane me efom nuane mra no munam mra no ana ni nia Jacob ye fast ne maame ye kuru no omkwa ya duane ma papa ndi odi wie no hira Isaac o hira Jacob anche bia na Isaac we the first eso bai ofo so no na ne papa etwen temie wa ho. Hallelujah. Amen. Bible nkasa Wasna Isaac edi ahopopo. o se Isaac di ba de Ahopopo. Isaac di ahopopo. I can say Isaac di ahopopo. Kase the body kase daddy ma ba fe na ma ba no I want to go pitim so won paso odi ahopopo ka say no se odi ahopopo tiem ka say I'm ponded your koye hanambra me. na wan na dia aduane ba medi ni fe Na me di ni nyina sa na wo be yi. medi ni fe na wo ba Na so me hira no. na nso menya ma hira Obeye di wo hira no so ampa. ya de odi ka dia abram ni me hira na wi Obeye di wo hira no ampa. obeye de wa hira na am Okay. wo de won ti Bible no Okay. Eso te de jasam no. so ti ni papa sam se What the eso kase ye. wo tiem se ye ba wo Eni abrehu pitiam dendenden. wo tiem den I ka kire na jase. no ka che na je Meja. Shira me so me bi. hira mi so bi Ana wo say. ana ka che Wonua no ade na da. unia no de nada Aba be ji wo hira. abeji nhyia so ono adi ka When ba you the camp. because now ono say one free ono Isaac no Yeah. on free Jacob no Okay. enti de odi ba wodi aba no say abeji Ji wo hira. aji nhyira Ana wo se di ni Jacob na. no say ni di Jacob na Imprenu ni ya wo twitwa me na. twintwa manem Wa fa be pani. afa me panyin Afei so. afa so Wasa be ji me afa hira. beji mi nhyira tie Bible Verse number 37. na Bible no say Na Isaac ebuase eso se. na Isaac buasi eso say Hwɛ. Me de na aye wo so wura. ye den edina ye osu wura we Ghana so for be de be ka me na nya kasa asemi Wow. Ghana so for be obekasa osu me hyira wo Obi aba be shiraro. Osi mi dina ye osu gura. Me de na ye wo so wura. Dem dina ye osu gura. Na ni nyam nyam ye Na na fiye fan chake sa honhom be na ye adwuma. Ampa. Tu be na kasa che ho. Wo pa ye mu nkuta ne anwe. Ti babo. Me de na ye wo so wura. Wo dina ye osu gura. Me de ni nyam nyam ye nko a. Wo ye dan a. Obedi wo so. Take a lead. Take a lead. Me de bro ni sa wo no. Me de bro ne nsa wo wan. Na fe wo de. Won so Isaac wa pemu a. Wo se be Isaac ko na abeso ko. Obua. Me nam ka che na lie. Yeah. Agro bi da wudi. Udi na babo. Na fe wo de de na menya wo. Na wo force me den. O force me. E de na menya wo. De na menya wo. Ana eso ka chele What yes was some kind no. Meja. Meje. Insira ba ko pe na wo. Saba ko pe na wo. Shira me so me bi. Wow. Hey. Eso se di saba ko na wo. Shira me so me bi meja. My brother, me say we onyankopɔ we di ka ma ye one or guarantee say yensi na twetwe. Dabi. Yensi na twetwe. Dabi Ubi no ba o say ebi kita adwen hare. Okay. Hare Jeremiah. Okay. Can Jeremiah first? Okay, Jeremiah chapter 23 Verses number 32 there. verse number 32. Kwaso. Hwɛ. Me ni edifo so atro dan na nya. Woni edifo na mo so atro dan oni mo nya. Awurade asɛm ni ye. Timi kan no kran
nkyerɛ nipa wɔde ɔkeka da yɛ no wode mɛke kansɛm bi akyerɛ wɔde atorosɛm na mode anti sɛ wayi ɔka kyerɛ wei sɛ sɛ wobɛdi nkonim a ɔgya mfimfini wadi a ɔne ɔma waba wɔde atorosɛm nti Bible so wɔde atorosɛm ɛne adweheresɛm Bible no wei smart you're very smart ɛdaadaa me wɔde man adwe hare ti bɛ biti o sɛsi a nanso me soma wɔ ɛkɔ a ɔne ɔma waba ɛkɔ a nso a ɔno ano so ade woba abaakofo ɔbɔdeɛ wa hu yamabɔ amen ɔfa ne sɛ nka Ghana amen na Ghana fɔ yɛnhunu twɛdia mpɔ yɛ wɔ asɛm bɔdeɛ wa nkasa nkyɛ Ghana Mese who been a Kasachon? Oh, hallelujah. Amen. Who been a 20 package of Galatians chapter 6. Galatians Verse number 7. Verse 7. Or say, was it Mother Mummy and Nada Yahu? When you go young, if we say, you and no bad day, Mammy Yarwaba, Waba, sorry. Mammy go hospital, no. Who will be the young? Bena Kasachero. Many people we Who been the Kasachero? Obadi awe vanessa Amen. When you are dreaming, Amen. and Niben are what you know, and Yanibaya. So when you are what one of the go to Bible, okay, you want to a draw, okay, or names what to a draw, and you want your own name, okay, and Niben at it, when I know what voice not it. My voice not to know. Who of you we the voice, and you not to know, and punching, and nine, impeccable voice, impeccable voice not, impeccable voice, what's the band I want to know? I want to matine, anybody. Anybody want to just say the Lord? Why any voice better no? Profona. Obadi one man sanka. Amen. One me adwene no. Amen. We betinya kabi be me abamu o. But you go ma one with the book of Jeremiah 23 verses number 25. Read the Bible. Jeremiah 23. Bible nkasa. Number 25. Bible nkasa. You trouble ade asem. What's it you? What's it? What's it na? Bible nkasa. What's it the difo a? When you post what the edifo a. What di me di shan control. What di wo mo di dan? Me di shan control. What di ampo ye we di sha dan. En control. Omo kika say. E bi bio mo ne keka say. Masudaya. What kasa kire me. That is the Lord. En kosi da ben. When you post say anyama we nkosi da ben. I we difo a ka atwa. We yanchakra o. We yanchakra o. Debi. When come ko wiya sa. Afa na nya ko kasa banta body mu o. Enkan. Tie Bible. Was le kosi da ben. Was nkosi da ben. I we difo a ka atwa di sam. So waka atro adi sam. Na waka wona kuma mu na da. Wakuma mu na da. Hey. The Bible can say me the book of Isaiah chapter 13 verses number 1. Ezekiel 13. Who watches the watchman? Verse 1. Bible A different to from what the Musam. See a different trophy from what the Musam. The radio samba min chance. Isaiah saw down the radio samba in Chelsea. Oni papa. Israel different was shan come home come. She is a different was shan and common over there. And come. My brother, I send you what your kunkuma okaya. My brother. And what did it? O different a different shan come home. That's a problem. It's a problem. Who watches the watchman? And me asem no. Odifo enche difo a wo hye nkom no enkom you watch mine when you watch mine ade am watch mine asama watch mine you watch mine yes anti de lolly one go yes mankuta no difo no enche nkom tie adifo a wo hye nkom no enkom so wontie quotation ya asebo hye nkom tie difo a wo hye nkom no nkom. What's Oni Babe? Say Israel, D4 was shan come and come. Israel, D4 was shan come home come. Nakatra one, our free one hour kumem. Was it that my one a bit from a kumem? What was shan come say? And normally shan come say. Montera diasem. That says there are Yakopon near Yanko your day. And Kasai, Munio. Was it your day? Munia, when your mother's back from where you a different Quasia. Once where you saw word Quasia Diamau. Oh, why you are sad you when you so. I Sam was so quasia. Now I see what's my menka. Now coming to them, I did actual menka then and share. What can be me a choice of the old Bible? The Bible already said the other day. Baby, huh? And I said the word of God. You're only 2 minutes on the castle. Or the castle, yes. A direct.
Obadi ya wen fantasy. Amen. Eti tie Bible no. Was one year? Was one year? A different kwasiafo. From kwasiafo. What do honhom achi? What did they? Honhom. She say, "Who no Nyankopon nyin to be say e dia." But omu try and try then. Asheno. Ah. So what tie me na eti honhom be na kasa kire wo no. Was what di honhom achi. Na wo hunu shi no. Bible say ono family ni de. Nyi so hunu hwe wo hunu bibi. But Nyankopon family no anya dan. Hunu yi. Eti wa anya nya be so hunu re. Aha. Bibi jo ada. Hunu. But Nyankopon family no kire say anya dan. Hunu. Nyankopon family no hwe. Yes. Embon samdia no na wahunu bibi. Ahombone dia no wahunu bibi. Efie nkonwa dia no wahunu bibi. But when Nyankopon family no nya dan. Israel this way. To a God says God give for ni. Why yes akrofo mu kwakwabo? Was a bibu ayesa dan. Kwakwabo. It is we mu no amabaye hallelujah. Amen. You're from a marketing your prophecy, you're from marketing prophecy. Okay. Why yes anu a trending. Okay. It is your body anu a eti no de kokobo. So ni mu kokobo I won't tell village da. Yeah, try ni kokobo. Kokobo ya buo bia. Won enwura abo air rascal. Okay. Emi ati papa. Odidi be kura. E bia nkokota agro. No ajega ne to. Eni Na nsama gogom ye bi to. Chai. Wasim opa kokwa ya stubborn. Abo bia be make attempt. So obesuso no to kai. Eni Wacho kwa no do say. E di Bible de di for proof woni bi. To o ye di for papa ka wanutum. Who ya trofo di agima because what the body for di am hwe ye wa so for trofo me preach aso for trofo me preach false pastors me preach false teachers but the am diffusam no abse be apejare say eni akonfusam no say because ye me quotation ni Bible ma obetimi acheme say me quote ye nya no kore but o di focus Nyankopon say otwu mu ton say o say Kwanate. Nkwa na ate. We are there also Nyankopon say. Tis wa wade na ogu no a. O say Nyankopon say gya wuku. Nyankopon say gya wo yere. Se quotation kada ko kan akọ say asem ne fa wale gya ho ana. But when you say that says the Lord. Nyankopon say when we yere ntamontete no ba na nya oba pa. Sa na obi ka kire obi o. Ukọgba kire wan. Obetire waye wasi ye huhudie ani atrom komshe na wona wakase Awurade asem ye ohunu kyerɛ enso Awurade nsuma wo kokobo no gogomi no wade attracting crofo enti se nya bom wie pɛ oni bibia yo bio efe obedidi saa asem na okan ye pɛ no ase wasoma fidie na to ono nkogya bonten se mon ko wiasa fa na nyina wo si fa consamati power Okay. Onto doto. No oni mo ko wiasa fa no kabi o yes because yansuma no ne dia fa akotena enu odidi the trend ho si fa kro odidi trend ho yen ko wiasa fa na nyina no wonka ho dabi ko tua kra ma oba de dabi no hey nti wo wona pensenchani a na yen senchani ba no follow up no akodi senchani achi no akoso o fie bibi yawo on check wa brabo hwe oba de we mfa ne se amen kan wo num tv no try cry ni braba Bible say wo mo bom modern di san kwase eni obi timi sha nkom so obewu wa ma mpa bom anya de obeku agidi utie mi na dwi awie anopa yi a obi sha nkom so obewu ma mpa bom nya di ni so obeku because bebre wa nyame hodo a wo mo hye wase okay a wo di won ye adwuma wi anu akoda ase edi ono wo hye nkom ne saa no ko hye dam nti wo di kanta wo ho wo hye saa na wo to aso obehu to ka cho so obegu no ma mpa bo ma nya wase huhudie ni atron kom hye na wakase Awurade asem ni ohunu kyerɛ wo hu no mo di a kyerɛ so Awurade nsuma wo so nyame pon so nsuma wo nanso wo mo twen se nanso saa di fo ba ko hye dam ma ye rituals eti se wo di no boy ya e so bo di ye rituals saa twen se abema wo mo se wo na bam abema nsem no aka found by den na wonya owo nya for back out any advert akese no about what about marketing no be di wo se mina me kai na se bi obi wu a ye de gidin There be.
ha hin na yesu si ebna meka dasam ne yem kum krofo no mfa nyidi ebi ni ho ha aka ne metwi no wose ye metwi ne yem wuri ne mfa nyidi obade am fa disa amen wo mi adwene no amen papa mesema bu for me Defa show my papa. look Bible dey cast my 956 look chapter Oni papa na mase. yesu si wo no ni papa yesu amase Obese ni bakra. obese ni pakra Dem obeji won. ne mo be dey Obeji won. wo be ji nipa na de ba kwa ye o wiase se odifo bi sha nkom na memu na to mo kasa tenten Ah. ene wo nyako po tibi sesa na dwen papa jai Wano. jai ona bo worry what control we are true I'm telling you Before worry. before what control we are true for so nyagopon ena nyagopon obi quotation na mu quote na mu di yese ena Ezekiel Isaiah call nchen so obewu no nyagopon sesa na dwen o sesa na dwen baba amani o o don transe emeye meto ba wie na memu ase nyagopon sesa na dwen hwe nsema na beso ka kire no na wi a wo be quote Ezekiel de yi hu ano say Ezekiel de no quotation men ka say the book of Isaiah chapter 38 Isaiah 38 Bible nkasa me patch of verse number 4 verse 4 and Awurade asamba Isaiah nchen say Awurade asamba Isaiah nchen say kona ko kache Ezekiel say Awurade wagya David nyankopon sie nie mate wo mpaibo me hunu ni suo me patch of first one no o ka che wan yem free one yanko me patch of verse number 1 enani mu no Ezekiel yade o yade na Amos ba odifo Isaiah aba ne nchen ebe ka che say Awurade sie nie she ofie nsamanse obewu o ka che so be den obewu o ka che Ezekiel say den obewu onyankwa na onyankwa tiayo ena Ezekiel dani nani exofesu Awurade mpaye say au Awurade kai se de mana to anim no kra ono bo hu mpaye ma onyankopon tie ne o tie nye Isaac na kwabo yo e be nye we nya Isaac na kwabo yo ayo no ne ka asem che no no bo hu mpaye kai se de mana to anim no kra che nie ma wa yo a o se so onyankopon moa no no nto no so wona kwantu ma ye de wani so wa sampa ni nyina wie ye no sa be na Isaiah ni ho anu onyankopon no yi cha Isaiah te on kaka nche Ezekiel so bewu no ono onyankopon sisa na adwe no wan fan kofo obadi aso dabi okay wan fan kofo obadi aso dabi edi Isaiah no odi asem ni man no anu sa kacha Isaiah wa nyankopon samba Isaiah te say no se wa Isaiah kona ko kache Ezekiel say Ezekiel na ko bon amane se obewu no se Awurade wan kaso eti Isaiah o so for be kache se bra mi nye bibi nya dai ema oboa Obewiaw. ti babu kona ko kache Ezekiel say o kache Ezekiel say se de Awurade se de Awurade wagya nyankopon sie ni wagya nyankopon sie ni mate ompaibo wate Isaiah mpabo dabia wate wan mpabo no wate mate Ezekiel ne mpabo no adan wate me hunu woni suo eti we kache di panse man mpabo mu nya de bompaye na bra mi nya bibi ma o boa Bibi ban. opoku bejewo opoku wo de mi wie no ba wo de beka sa che wo de Bible mate ompaibo mate wo mpabo me hunu woni suo hwe be de mfie dudum wo de mfie dunum abeto na so wo de beto dan Ezekiel na so eti hwan na sa ko ka asem ne biom Isaiah na wo ye wo ahye nkoma wie na sa de na memo ase nyagopo asesa na dwen wa mo amane hallelujah amen no go to Kings say Elijah say we dey ready dey hinta me do dey hinta no wan ka hwe anya dai Answer no. Oni mu hwe. Before worry. oni worry dabia I want to see Bible no Dabia. Mutu sie betre no. oba ya wan fani sanka Amen. wo mi adwinu ene ni wadomre Amen. na nu kwagye da Amen. mami me pacho o wi so bi wate honhom bi ama wa kwanche boni bi a ene honhom wa no wazo afu asate do a no niam bi aso ni paso o di niam bi aso ni paso Oh. so se fi nkonya no hwe me kotu Bible di wo kotu aduro no Okay. o kan Judges okay
Wakoto aduro no. Ono no nim so akoto aduro. And ono anim se odidi sofo. Oka jajema judges ne kasa. Judges 17. Verse number 5. It's no obarima mi kai. Was in obarima mi kai. O wonyame fie. O wonyame fie bi. O yo sofotade. O ye sofotade. Ani abusua honi. And obo modi ase odidi be honi. Abusua honi. It is me preacher me kasa fie nkonwa fa nkrofa. Mamo nyema no nsi bone. Okay. O se abusua honi. No oshani mbaba ko sofo. No oshani baba ko sofo. No obeye no sofo. No obeye abusua honi ni sofo. Yes. Wow. Do ni pefe tie won krofo mu nim wo mo ho. O do ni se o agbalagba bi hye baabi. Okay. O nsuma bi hye baabi. Okay. Onim. No bi wo onim. Afa no. And control. Ba ko. Nti de onim no nsu ni die ni. No nsu nim no di afie nkonye ntimi fo bi wo bla onya den. Onim wo Ekasa Kyere chapter 10 verse 2. Zechariah chapter 10 verse 2. Was lebusua honi no. Was me nam twa Bible no. Be printing press. Was abusua honi no. E ma wo kan ho sam. E ma dan. Wo kan ho sam. Wow. E ma nkwa fakara yi. E ho sam. Hey. Jango podi na ma unya sa. Debi. But abusua honi no eso edi eyaduma wo mu a. Wo kan ho sam. E ma wo kan ho sam. Na nkomhyefo no hunu atro sam. Bon. We trying to we went to obi atwa. We ubeka so we nyame nipa. Me mini problem. Unyame nipa we no. Minim nyame ko. Ntimi nkanjiru de. Eti say why na am watwa ntro yi. Why na am watwa ntro. Okay. No bi akwahye nkom. Me say na audio na bet me mo wani wasom. Cause one cause wanu asem ni. To ba ko number 1. Audio number 1. Ama, we need this election here. Mun pack kerosene into me muna mon sheme. I'm telling you this. Live studio, Ghana for nyina ebehwe. Ewa hanom. Se do Mahama wini election we are. Nka se yempa ejantu mo ka hwe kamera na ka se Mahama wini a. Mahama wini a. Me akasa me de petrol be gu me ho. Na ma sheme ho live studio. Live coverage obi abehwe. And I'm not joking with this. So serious. Let's have camera. I was say akwe wa hu. Wa kan kwasi asem. And presenter no so onye hu akwa ne sem no waka no. Yeah. Studio obi aboka. Ayo no. O se obi lose obi wini a. Oba ono baba studio ama ye hwe petrol agudu so. Ni ahye no studio. Na wo te wo hwe na adwuma no na bi ye wa hu. Wo be hye ho ahye. Ana ni sa wo hye no ahye studio no. It means I didn't know you know oboa. Because you ain't in studio. Debbie. What's your studio? What's your studio? Yes. Oh no. Ghana for me and yes how. Oh yeah, Samu. Asem na kwane kano. I intro na numa samani ya intro. And tro I didn't know what can you intro. Yen share your studio. What's your studio pe? What's your studio no? Yeah. What's your studio no? Nago pan smile and sa. Debbie. Wow. What do you say into us one day? Na kati for say Mahama we need election we are obi share abonte with me bow pra. Dabi. Dabi. As me owini ya na hana na metna hanu masimi hu ewu na meko. Yes, why anya na so bi hu abonte. Me dia me ka asema meye. Menim so be but that's a obi ampo hu mi wo ba bi ampo no me se me Mahama obe show hu. Me se wa hanu last the bot was say why show hu ama tie fu me se me hu. Na say tie fu bi share abonte with me petrol show. Unto me de kerosene be ba hanom. Abe peja to mu ti se na esi wo Morocco no. Yes studio had you want me show hu. Na hemfa. But opa. But say me ya na pete mu honum live coverage. Live coverage. But say the be ya tie fu be hu say wani abre no. Say de wo kan ye no kure no. Me pese o sisu say one show hu on camera ame ye hu na say etiefo na ahwefo de bi o mu share o traffic mu ma fans no. Obi share no hu say won hyewa o petrol timi hwe mu. Abi hu to me ma obi mfa bibi mbom nkumi ya. That. Ya me diga. Akwara ji munya. Oni nyansa munya. Na ube wu na obi bawa. Sabi producer. Ukosho wa konfu wa usu ko na ka ba be hia na bo jana mo prekwe owo ni nyogo ba ko obi mu obi sire obi na wo hye hu na obi abo wo no enti we mu nyina na esa agip chi wo papa what you say chuo because the anti-IGP make us saying when read the book of Prophet chapter 24 verses number 8 now it's so bebre ke ye won krofo bi wa o mu nche de nim nyansa Proverbs 28 me pacho han okotwe brafo okay wa won ti ye won krofo bi o mu nim nyansa 24 etu won se fe nu o de mra be shanensa bon sham control yen makotam brachi onim se ye nshi obi o Ghana o shi obi a wato mra
And so see, Yenshino. Verse 24. Verse 8. The ordinary one here. When you one year be, was friend of Cochebra for Cochebra, some idea. To be so be so and also pay. No, I go for Papa, where or how. Abasio no. But yes, will be a question of Wobi. Must have not Yaquachano. I decided to we go or Kaka some way. I see a channel. I see a channel. Because one can you beat the Brabashan and San. I could turn them on Bonnie. No crepa, no, what kind of papa? I see a channel. Ade. Oh, I will be a could turn them on Bonnie. Yes. Oh, you're for no Cochebra for or Cochran some idea. Or Cochran some more be away me. You're bound to be so big, Bonnie be no Paquanaca on your back to Sanamon, San will be count. Go to Sanamon, Conya by a money. Did you not cast us some way? It is so be what threat you will be. No crepa. Yeah, what threatening? Or say a channel. About the way we are more. I mean, on Fanny Sankana. You put your audio number 2. Okay. Shareholding it is impossible for NDC to come until they change. They will never come. That is what manya kwanyane NDC penny for the Oh, Julius Debra, John Mahama, friends say, Papa, we are Assemblies of God. Independent friends saying, oh, Assembly, the Omayan pennies is here. Reverend Steve Wingham, on the Dick and friend me, Abraham a letter call Jubilee House. And do the letter come as something for we. 2013, 2014. All right. I did it. So Apostle Kwabna Owusu J. What is NDC lose or Muwi near Yensi Wabo? Oh, Musima Bo. Okay. Yeah, that's it. Many first person. Stephen Yesina Bo. Some say NDC. Et me rat Jubilee House or Echo Sese Dino Flagstaff House. Make up Neji Musima Bo. Yes, you have. Okay, so Apostle Kwabna J. And I'll tell you. Hey. Bushawoni. Oh, Bushawoni. Young kind Bushawoni in a bogram. Was the Bushawoni no cow was some? Okay, who some? Nan conscious one who are trust. No, you're bold. We die who Obi Bushawoni be die who natural. Now they are who want to chili bang. Now they are the who now they be who they cast bold. So the who now can just one saying you privilege. And your mom wanted the Kasaku could draw so. I told him, so you would be able to know Jimmy. Only the Oceans in Abo. Ah, why the Quaco is Aborno? The Orusa Semochano. On fan show be answer. Your party has some commercial make a no. Because all the you will be a family and sir. Or for however. Oh no. But you have to answer by Shanko man. To be coming away no or no some now can or Cassa, Miss Omran and Bibi Mom, or I need your own router. Me quote quotation, okay. I for no marketing pastors, marketing prophets, no, what kind the book of is a friend say the book of Zachariah Mika 3 verse 5. When as for now, marketing when marketing prophecies, no, ebini, or marketing prophecy. One year said, yeah, you, hey, Jai. Say never the Katia a D4. Me, I'm sure Babylon. Say no, Radikatia. A D4 what that mine, what that mine. No, do want sick as no, do want sick as we see us in Greba. Not your own family be someone so at the Kuno Password Shannon. Why are they? Your own family be someone who wants to be Shannon, dear. What so I shall come over. Why yet you so you why yet dear say never threatening qua so a very threatening prophecy. Oh, for worry. My trauma way, you come away, my catch away, someone yes had your way. I had threatening prophecy. You offer me someone who was the one for me be answered. What children so sad. Said your baby be at your war. Santi Adiabasamo. I was a sergeant and Gracia Bede. But come as I come. That's all Pedro Suabo. There be see. I don't say I keep a betchu. Pass over Bessu Bobadi. Apostle Quake, my brother. See, I'm pretty say, I'm a gun of work. You be a bit decent. I shall come. That's a say, young upon us say, who got Jim to cough and why a day? What is it? My first now, that's a for me be a mesh when you quotation at the power. Yes, I think you want for me be anti watching. Get the pass. My mom money, my children, my company, hey, my brother. Oh, yes, I found you want for me be said, I don't want for me be answered. What children so sad? Or by children so sad.
We are for any. Some comedy at Tiano. And was his son a Tedia. What's his senti? Senti. I give us Somebody who. Ah. The Pia back to some. Obadi awen fani sa. Amen. Wo mi adwin. Amen. Wo fani sa nka. Amen. Aye say so obi so ahye e na bam. Etu ono so apagya ne sa. Hallelujah. Amen. Obadi awen fani sa. Amen. Orofo. Tobo. Onyankopon kasa. Yes. Na tini ni. Yes. Tini ni ye. Duwa nipa hodo be gu wanim. Now say baako et wa chacha. Chacha prophecy so ho. Chacha prophecy. Ah. It who kasa ti wo say we aye chacha prophecy. Chacha Chacha prophecy will be at ready. Chacha. Yambe. Hey. Edi ye bisa kwese ye onyanko pass mo ka kire onam ye nana Isaac so ka kire eso suin o ka kire se o kente no ho a Oh. omani hu se Jacob betekili no ma we hu mo suin baba na mama ma yofo ni bi asu Ba we fa so no already say we tekili hey so ayira obo behwegu apapam kontomre bo behwegu na pam nyado bo behwegu na pam na be ka che nyado ase awurade se kontomre we yo hey obari awe ena mudi ndi agora sa ohun yamabo ena nkofo kunkum on obi si enkobu na so de me bebo audio so bebre wa no a obi si yenko buni dengu esa agi picture Yes. me audio no edoso because genti amika say ebe bo omangasa because antisa benya tutrafo bi asabi mpraduasa isabi na dwen hweda anya adwuma ono so na aka yenti no oba bedu bone asemo o de mani kwasha nisa ti we agi pichi wa yeso okobo ho ban we nya dia wa odu okoto okobo ho ban nya so obi be proud simple ye hwem obi proud it was all him obi proud Adena mo yesa. Edi Nyankopon se mi nkoto quotation bi wa. The book of Isaiah chapter 14 verse 9. Ezekiel 14. Kan ye be kama mo. Ezekiel 14 verse 9. Na se odifo mo dada. O Nyankopon se mo aka wa. O se odifo bi nim. No more dada. Na so Jimmy. No more dada. Spirit bi dada. No kan sem bi. No ko ka sem bi. Ene emi awurade na ma dada odifo ko na na. Obisa question. To odifo bi my spirit bi dada. Na ye Nyankopon nya dada fo. It was unim na ye difo bi. Na my spirit bi dada. No kan sem bi. Na ko ka sem na mmemu a. Ene emi awurade na ma dada odifo ko na na. Awurade na o ka woni dim ono dada wana. Metre me sa wona so. Sa na te dia enyo no kan do ba tere sa wo so. Ma se wa firi mai mu. Se wa firi mai. Awurade no asie. No kan na nya na sienti no. Why o ji so afa nwadi. Ka wonim. Yes. Obeso amumu yo. Obeso amumu yo. Yes. Obeso amumu yo. Na fa atum kasa tenten. Na fa no pese wo ya na peto ko bi ngwahye. Na peto ko bi ngwahye. Na ko pon na nkasa. Ene nya me nkuri di for ma hye nkom a emamu da. Me pato wo di for wa. Wo di for wa twantro. I'm telling you today because when you read the book of Job chapter 15 verses the Bible. John chapter 15. What for? Verse 16. What's that? What's the name of my me? When you go for hey, Job. Sorry. Go to Job. Sorry. Job 15. Verse number 6 no. You to about the answer. What's it? One no. And a buffo. One na den. And a buffo. One na den. A buffo. One na buffo and function Yankopon. And yami. Yankopon say no. One na buawo. One no. One no to top and I saw pa. Anti-voice ni. Anti-voice. Now what kind? What did you cry? Hana smile. Opeso ya ne tombia. Na what say? Who can crawford? Debbie, don't do that, my dear brother, my dear sister. Man, ye be bisa o nyango poye we mfa ne senka. E create confusion. Yes. But some ma bi mu dom ratio mu. Depend do rate ade bi eso ye no be say na so what can come sha chenti no. Yes so ye on ye no ho nya dan. Enye. Aya nyango akasa. Ate. What is that? Ye better say ye wo nya, obi so wo tibi nya.
Once I want to be, but not many pen. Once a different shaman, I'm going to be dead. Yes, why you do to whom mistake cry? What mistake is Sijan Crana on you mistake in your day? And some quality mistake. But you're sending come say, oh, you're sending comes with them. That's how about Corey. Massa, my Sama on be Harry. My Sama on will be when taking him a serious. Sit down, quite down. My Sama on will be Harry. Zeka 13. Zeka 13 says verse 9. Verse 9. What's the name? Sebaba and Difua. Pose or betting inside our Difua. Who dear? No one shall control. Inside Bamusu. One time they come. Would you saw them Jawanu church members? Jawanum. I like you go to Jawanu. Jawanum church say, and then young cook, my brother, young son carry. What control? Yes. Read the Bible. Miss Sababa Difua. Who dear? Was shall control. Was shall control. One time my bedroom was one to me, tiny bedroom. Ghana saw for bedroom. Ghana saw for them. Your frog Kobe, but to patrol big and patch my brother, my papa when you did. One show a deal was I did not was it so the call one that champ come money, Duma Cosnoa, who would you trouble in your printing press. My dear brother, should one TV? Yes, why didn't you shop? Yes, now the Moyan and the Mudiyama divinity church members. No, this church members. Yes, I'm a church member, be subject to one more. Sabi na djuma womo na we djuma went to wow onya no member bi timi di nasam koto church osofo ani ten kan person ka oba we na person di ba akoma me ba woni mu nyansa ho ye di odo na wari o odifa ka cho say wari we o wari mfi ahini kan sam asisi we nyankopon na mistake ke brimo mu ho ke brimo mu Yankopon na esa mistake. No bisa question with the book of Isaiah chapter 13 verses 39 49. 14 verse 9. Spirit be dada. Na se odifu mo dada. My spirit be dada. No can sembia. No can sembi. Any awrade na sam na me. Awrade na madada odifu na. Awrade no dada sa odifu kuna na. Metre me sa wono so. Enam say you on to so betre inside then. E wono so. Na ma say that free me mu. Obese we free my brother. Ebi wa commission no motion o pani pa bi enimu dan animonyam okay Ebi pa bi enimu animonyam nkase nkwa the bad is an to take the book of Isaiah chapter 13 verses 19 Bible nkasa 13 verse 19 Isaiah was na mugu me ho fi when you post the mo ye no say ni din to ma me maimo mo say ni din wo man mu dodo atoko ansa mama me nam cho Bible no what atoko ansa ma any pan off from my no kakra no kofio ni bomba baye ana mo dia tro dia ni kakra di bebe ti wo for me ko tin trash nyagopon na Pascal eja na Pascal apeja amfa na Pascal ma Pascal those who would take nkrofo bi sa no you're very careful. Yes, well, listen to the word of God. Yes, Jeremiah 27 Jeremiah verse 9 no verse 9 don't listen to them. Almost sent in number one. Muntie Madifo no. Muntie Mukon two. Any Muntafo if one. Also, I didn't have for you for almost to me. Any Mudaya Sufo. So forced to me. Fontier. What was what can you tell for women from where you? I have 20 or can't more Babano. Yabi. To buy those award in tough for ye nation come. Buy those award in tough for ye nation. Oh, Bonnie Manai. Yes. Oh, and I'm also die. And I'm also die. That is who I would do, baby. That go to baby. Malaria dream. Nia. Sada. And I bet you they're not put a nose one. Any malaria complete. Typhoid in town. About your weapons. Amen. Come here, amen. And one motive, no. And what don't I don't quite get that. Also, so once so sad, Diana. If we started a young quancha, but you could do a quancha, body, a quancha, cut a quancha. There is sa Chinalo. Omri Chinalo. Ofi Chinalo no wa gbelo. Belo akwanchire. And what's lo. Omu jesi lo no dia. Ha Chinalo gbelo. Alon telo. Onye si lo si lo no dia. Lo no kwa dia be Chinalo gbelo.
Allo no mo di namu sa. Tolo yira. But want tolo beef. Tolo beef professor. Tolo beef akwanchire. Ta nyame makwa. I control our summer. Bible say ni pa no yesa wa show control. Dia be yo. Na when you ma fu asase so be yi we free onukura de papa bia wukura mo. Na ma sunsun na makwa yira. Sunsun ene ye sum obi ma na yira woni. Ese bi ban bi frem no osu. Oh papa, eduma na mi wo mo. Eduma ni ye. Me bia mi jani nanso no na me yare. Oh. No, ti fa ka chen say eduma no wo mo no njai. Ose papa mi je eduma no, edum wura ne mpanyifo pa me chawo. Ya sam kurani. E papa je eduma yi. If onye eduma nye biom. Later ya ready ni kopie bi okoye test typhoid. Hi. Ana na din. Na typhoid tibi ya wa beka se ato aduro. That's we are we. So obi anya na hwe adwuma num. The typhoid. Oh no. If one who the test okoye here na che say typhoid anu otene. Te se nyama ni na nipa. Amana je adwuma yi kwa. Oh. Eti bi preacher say apostle when me tell preacher akama me imagine say so de me nko bio mu da ye di fo bia ye minti adena mo ye nkrofo bonesa yango pon kan so waka okay Deuteronomy chapter 18 verses number 20 to 22 verse number 20 and you hu adia na ye was odifo bi man ho so na the Bible say nyeme ye twenye nyane hu aye kan ebi wo kwa nyankopon kwa say ebi won mu a ese wo ye ne parable wo ye ne say bebuo Yesu Kristo ka se mo he do ni no anwene ofra ho ntoma ati ye na David ye kosi ni hene so wo ho nyankopon ka kire Samuel say won hye dan fo dwa we hye ne motom pension motom no balance nko ndi nyene nyina ne be gira badwom nyene nyina otom odifo bi man ho so odifo bi a woni na be ma ho so obeka se bi wo medin mu na beka sem bi wo nyagopom pese odi ni din wo de ka opese wo che honhom ko no ode wo ye adwuma no boni di otom bo hom ni di simple wo bo hom ni di nyagopom so oni wo ni asam na that says the Lord dia obaja man ho Lord ben difo bi man ho so difo bi man ho so obeka se bi wo medin mu obeka sem bi wo no twediam pon ya wani dim amen shane so ka sha wo seka ene de obeka se dem fufuro medin ka so ti obumi ya nyam problem ene de o so beka se nyam fufuro bi so dim mu no so difo ku ni be difo ko no so begu na sa o sia o ade e beto no ta se nkwaje mu nya bi ye babo na sa o kan wa ko mo na sa obi bi sa se e na poso ko be ye dan ene be asem urade kan ya fo a wa twantra na anko kasme nyakopon kan ya odifo kese urade dim difo see that says the Lord nyakopon na sia na asem na nya ho na asem na memu asem urade kan no urade kan wa kan no odifo de kasai o se ahokyerem eno odifo de kasai ensuro no nyakopon fa ni kasai o ya trofo ensuro no about the one for the amen ensuro no and exactly ye na Jeremiah chap we be the o ha na ni edin the book of Jeremiah 28 verse 15 28 verse 15 Jeremiah no differ Jeremiah I catch the differ Hanania say na ye hwe enko bi wo sha wona woti nyankopon ase hwedin se papa we kom wa wo hwe oboa emfa oboa now see and obi na aka ne de ntihwem na aka wo de ye bia nhwem ka Jeremiah hu so obi twa ntro no wan kana no antu wan kana no antu wan kana no antu Jeremiah hwan komini Jesus I saw differ Hanania say o differ Hanania te radia sam smile Jeremiah nyamfa wada o okasi na ni pan radia smile hey, who no more man you want to walk to atro Samson. Listen, how be a problem? Why am I conforming to walk to atro Samson? Why am I be want to atro Samson? What did you rush on? Said no. Why you be want to atro Samson? I'm out
Mabu food ya make no. Why you more so you food so to say one more bit in what to atro so one more bit in what because I it's a be come no be a pema catches enye ye. Question crying. What question him crying say ebe ye. What did the one question mu? It is a Casabrano, Sako, you say Cobelusua, Sako, 10,000. Obet your break. What man I got to see Canada to a just I'm an if worry. Now we have Baba. Hello, dear. What did the Sam to Mother Party say what is here? You say when you go boss here? Yeah. Me two of you assassinate. What's up between different? Oh, Ubewu. You go pass a different. Yeah, it's a your kafa, or different Canania. A bem pepper. There is a what a triatia, and Yankopon can was in Yankopon account. Yankopon say, hey, Honhom bang the Ekasa. Oh, different near who are feeling more we, sons of a trump. Yankopon fan one channel. Bang the Ekasa. Woman Ekasa. Bang voice Nana was woman. And there was why you churo san. Huh? How did the madani stomach passes? Yes, okay, Papa. Kokamia muamu. In a bisu person who didn't quite 17 quantity. Yeah. What's what did to me 17? What it take? But man, you're so much. Yeah. But the way funny and coming. What me are dreaming. The Pacific put to be Babon a down and more do papa Yankopo yes not to change. Why may a warning say if any diagro? It is only Yankopo di diagro there and no problem. Fanana a diagro because you're playing. Found Fion Conya, Bruna now, men grew Yankopo. Debbie, Bruna now. Mate. No big will be boony beside me more. Mate. Who petro bar? Then you offer. No man. Mate. And you're dear around behind your coach. I come to us. What? But you could not cause a man to me. Would you be behind your way? Mate. You go upon my one see and feeling you're very diagro. Leviticus chapter 19, verse number 12. Moon can be the one time at Rome. Was he young Kenny doing time and obis Yankopo doing time what Trump? No be here, take audio number 3. The audio number 3. Papa, no more dating to Sabamia. I'm a faquian. Me says it's to pay no more dating to Warrinia. Didn't see. No much my solid. Yo. It became the same thing. You can't see. The person will repeat it. I want to have the same thing. I don't say the person will repeat it. Sabamia. I'm winning. I'm much my solid. You feel about me. Bible says make a quotation. Me patch Leviticus 19, verse 12. Verse 12 says. Moon can be doing time at Rome. Can be doing time at Rome. Na mo ranya Yankopon di ho. Na mo ranya Yankopon di ho. Ade. Jehoni eniamo. Tisabusia woni de agro also the book of Zechariah chapter 10 verse 2 no dia. 10 verse 2 no. Jabusia woni no ma ka wo sam. Mo ka wo sabu. Na nkomse for hu no atrosam. Wo yi da ye hunu. Wo yi da ye hunu. Na wo de ade hu wo chichi ni babre. Anu hu. Ade nye no kure so. So bi me pra. Tian ma jana kwashi ade tina won bi wonu anka so ya ma wa hu simple enkwata mrechi god Ghana yen share so dan free debi wo share so dan a police bechew Ghana yen si obi ba do si yen si ni boba no do bo anu so am do si yen si ni boba no Ghana yen si boba free debi bom yen si boba free wo si ni boba it is impossible for NDC to come until they change. They will never come. That is a man. NDC penny for the Oh, Julius Debra, John Mahama, friends say, Papa, we are Assemblies of God. Independent friends saying, oh, Assembly, the Omayan pennies is here. Reverend Steve Wingham, on the Dick and friend me, Abraham a letter call Jubilee House. And to the letter command something for we. 2013, 2014.
All right. I did it. So Apostle Kwabena Owusu J. Who says NDC lose omu win ya yensi wabo. Oh, musi me abo. Okay. Yeah, that's it. Many first person. Stephen yesi na abo. Say me say NDC. Etumi gradu mama. Apanyini mentown. Na seven na metai. Steve abo yesi na nya san samfu yi ho. David. Yeah, election. Sure. Or preach the word of God. Yes. Or can you go pass them? To me, some baby, one young maybe ma, one young nefe, a dimponia better, you man, I have some papa. Are they? Ah, eh? Uncle, you was you, Bass, and I don't need it. We don't want your fair. Ah, Unima. Look, I said, in my soon, Pamusuno. Eh? Ube Jama Jankas, are they? Eh? Are they? Unim go your old man. Who says it? You are never going more. Okasa Jama, ni Panasa Jama, one shadan ye, Unia Bushia. Oh, Bushia, I don't have a so conquasi. Oh, Bushia Penica, Cotodaca, eh? Okasi Yensu Benku, why drink of a bay away you? Why are you budget? Eh? I drink of a bay, never be one of Miss Slamo. I am Winyabu Teka. Not giddy sadness about Ramudia, and no anymore. Won't all come. Oh, twas home bank Ekasa Kyere. I person Mauko Ubo be so welcome. Sephaniah chapter 3, verse 1. Verse 1. Dear, was it about the Ghana for Mutia? At Tiatio, they say, my son, a Ghana, they say, a different Magana than your Tiatio, because I come here, say, a man tell you, you womb Nafua, on between the Mriday, I shall answer. It says a folklore. It is Ghana, but say, never be anxious to folklore. I didn't try. One say, a big won't be a year, Juma. Yes, you better no man. Yeah, the topic be bad. And home I would draw, but sorry. Because baby, I consult to spirit, I would be. This is said, your cockanidian, and memoir. Well, on all the fellow question, them, I catch the spirit and say, what damn. What kind of them? Me anon tinu sa de kuno ka so be man wan fa manu a spirit ni wodo won check me mesmo na mahuna mane de ba fe no do yenne ni aba man no man Daniel twate Tiatia kro na dane tiatia kro gufi na fenya gufi ense so kro fe na aba spirit aba show man so akuti o man no wanti asam esense nipa na gu church man wanti se nyagopa asam wani chire na enya church na odi ma church members wa fo wan to urade so jam wa ma church members na fo wan to nyankopon so wa me ni nyankopon wa me wo nyankopon na spirit no consult ni ntini spirit ni ba dan ka verse number 4 na adifo no o ma ya anwo what is about the silence spirit no e can be sanu e wa no in kokosa for no still na o ya de boy for yes abamunti na asofo ne guma kokon dia ofi e be say asofo nyam pa o se mu guna konkon dia ofi na odi emna ne ho asambone yes na enje bible tro konkon na kofo kasa tie nya ko pasam ko ba ko pe nkom se bebre aden ye ko ba ko pe nkom se bebre aden Abba. Would damn man who has somebody, but it's only a dinner go pomla with somebody. Yes. Me go commercial break. Yeah, Kwaba. Oh no. Brazil ko wabi sa so for ne yiri Brazil ne dia wan ne ko mu hima Brazil wan ne swadros wan enka ho a wonti mi kwaje ne swadros na wodros no beje na just say my sacrifice e di ka go say chiran na samu asi wodu hu bibi kwama so for dia di dia tia ne so nim wato so ne so amanim na go say do mo ti wonu kwase na mo hwe wo holy spirit my hodros ni accuse no top so akorepo no ni sa wa yi atu agbo kwa wa kumom ye show dros nkom a wa je du nko mmevie mezu say still I born in yentimi hu nkan kire and I suppose what do immigration also for to anointing way we shall say so for to nkuto we shall say na me so for to yesu moja de obey says yam aji so afa anwadi bofo no odi wachi no wo check yesu moja dodo a waton ekwakobu nkonda na yesu moja ye kase ye ton ka benya bi aton akwa yesu obolo ka kire si yesu moja na me manga na da ba ni wani subatim afije be na you when we saw with your Taman kitten. What an yes, I want. Yes, that's what good degree. Can I put self in you
once wo body is a kawana shower why road na ja she I handcuff what do say we begin here road the more na pri wo no na emiaw teacher say profo bebre wa or start chrono no one starting say and oya profo teach am wa obu degree this down start say we sua opo put in the creator then the creator say yeah drum no akwoto besu there na baba wa dwade wi transfer friend nyon kwa beti abonachi and wa bon sama ne wanya mu medals yeah so akatasia whether you like it or not was a kata ho akatasia no adana kata pie and oba dress wanya na frusu onyoba wanya nsi achi onyoba wanya na we onyoba we ko no short skirt one open the front open the back open the side open the side agament onama me say yes nakashi and say yes nakashi and say yes nakashi ma rasta ni ba kwa ye den sasa bonsam wa bonsam sasa be wura so dem so 40 so dem wo yere awon pra catechism wo yere awon pra kwa masat wo yere awon pra konto fin kokura o mo an e wo mre wa Christopher Dugumbati Christian brother Christian sister Christian brother Christian sister Christian brother Christian sister Christian brother Christian sister wura so dem man from dem wo say dem adwama you say pacha this is prophetic man kwasiana and you say Bible no mention na say Bible be kan wasam dia and you say what man kwasiapa dia and the brother you want report yourself and send when you pay invite because you never pay invite to ho ba kire o won kwase bu odi ebo man manager padi dia be fa usam and ade ya dem o man no wo dia wasa usirem wo dia wasa masirem wo bu man kwasia wo for man skati pan boni so you go pon wo bi kan and what do me like na no kwaje repent I am yasa branta wo shi wi wono mnsa obama wo yam kwasia de na wo refri wachi wo abusuom ya na ya kacho se sawadwene so a wo se wo fa boga anya so wo so brante ebi mada e kan fu na sire ni misia ma wo wani so ntiwa wani so ntew na tu ya sure se abas woni mu tanko ni mu ayuba ni mu kwame alasi ni mu yeje ni mu kokwachi ni mu eti wan uti obi ni mu ana usu ni mu obi a emronte nyina so akwentia carpenter ni fitani so yedai taban so yedai meti ni yedai mesi ni yedai minister ni yedai asami ma yedai mp ni yedai osofo ni yedai ai tie babu headmaster yedai teacher ni yedai police station man yedai tie babu emronte nyina so akwentia na wato na wo to humpa ogu wa ho fe wo fi ba wo nam na am twa ba wo da bi jama ju ese kutu wasa na me ka kira e mo obi asiri mu wo na wo so e mo obi adan asiri mu o mo obi adan asiri mu to nam krom no ya bo achinya na kwame aje ya bo ache kwame ales ayuba tanko na salifu do nya na abate pam ade wo gbedi adro jama mo nsunsu anso na mi preach a kira mo adenya sharp na be ya chofro ai agwa bakakra ye a obi timi free ha hwehwe pokuase free pokuase ko twempra okaso a wo kwa twempra di traffic in 3 hours na kwa 4 hours aba e ya de papa kan wonu TV no ka ba besia wo tika so atwempra e wo yi long journey traffic abedi mu ansa akosi e friends e obedu zongo janshi kwanye nye yize wo kwa saba kama na wo kɔbɔ no ade bɔne a wo kɔyɛ no wo kɔfa ha wo kɔfa busuo ahia ne ade ma wo di adi traffic musa a wa bless ha bɛma wo timi free pram bɛse kɔtwempra ama sama ade papa wo ka sɛ ntaje nyoma yɛ no kɔhwɛ traffic asa wo mka wo a bɛsɛ di mu sa kwa ba na wan kasa speed a wo di bɛyi wo bɛdu na avem ntonte yeso amani wo sɛ wo pastor dwane ayɛ dɛn wo sɛ wo prophet dwane ayɛ dɛn na sɔfo na tongura mo ti dam ho ayɛ dɛn do ma message na dwane na wo adentia ɔsɛ na mo fam awurade na mo nya de mesie na wan ye tifiri na no sɔfo na nka etu so wante ana mo ti dam na so dam wo ye yie na nyimi ka na mo na police afo na nte ye no babu ani enyire follow apart from babu yi na so be nyame adwuma dia minim ba bi ko abɛdɛ obɛhɛ ɛdi aye nyango po adwuma tie babu no bebue na de pakra bia no asase so na wo hyira wo nsa no adwuma de wo do ye no nya no yes no hyira obɛhyira so ma wo na wo de be fam amanaman pi wo be export wo import wo be export wo import wo be export wo import me na me try here be a pretty baby what na wo de be fam amanaman pi na wo de wo fam bi wo import wo be export hallelujah amen me na me try Bible anya sa na tegia na apostle Kwadman you know podcast mama me dey mo man Ghana say operation feed yourself is never too late.
for you, where I did. I want to see them, it is a near. I DNA. It's your brother, Jesus said, and your bedroom was a missing down soon. Papa, because you're pretty, Mama. She must have one casino. Nana, what's the hallelujah. Amen. Amen. Other for with you, the topic is one. Assembly say who bang Ekasa Kyere. And it will be in Casa won't you. Young Casa won't you. It's free. And the Ben Ekasa Kyere. At your young poncy is snatchy. That you never be going on a bit. And ye passage say, you want some be on my iron tree muntia break the crancer. Then Yanni do yenny and your habeba. Mahancrophobia. Mahancrophobia, papa, and Chiatona mototoriano. And do how a manipulating and a way a ganamaco, a dra complete. A ga Namukodiano. A ganamukodiano. As a ganamukodi, dear, and the babu ne casemiachawa, and who bay, and who ganamukodiano. Now, who been in the Codiano? Who been in the Codiano? Odos no dos, me, and make me about them some women in the air costume. And me, mean, pa me, bonnet, or being family being questioning, sir. Yes, so you'll be a canning to Cosina, you'll be a can to a question and die, you'll be a can to no say, and not me bone pie. Them says a see a show. Who be in the rush show? Yo na muntie ye wa mama yanhwe na yantoto ye niam yi na enkrofo anane onyankopon asam ehuhu ye yes beto bi ne fe o kan yankopon asam kra na ipa nyi ni yasem papa beto bi na o kan yankopon asam na obi bu afu to so na hye nkom no a otimi gina fa akono
ebi wo ye obi ma meti wona didi wa adwe no ho de obi obehura obi obeka je say da yie obi oni eti da yie ni de e ba say kwa ha asete fra hwe ase no yeah wana ya obutu to da ya e ono a obutu so e ono a honhom be na ye wosa obade ya we mfa ne sanka amen no mi ni madwunim amen obi aka poso kwa ma say wo ka bi wa me sorry me read the Bible no me ti Bible prophecy as you ti me de me tu fa cha wo nyama ni so di dia si yanko yem don me pese me ko dia me kan tie wadwe ni ya dwuma wadwe ni ya sharp yes yes shem command crofo bi di nkwasi asam ni ye kan wasam ni crofo so kita twe hare to get the book of Ephesians, Jeremiah chapter 23. Jeremiah 23. Verses number 13. Verse number 13. The Bible. Samaria difo no. Samaria difo no. Me hunu kwasi asam. O say Samaria for no. Brebe na Samaria by. Samaria difo. Samaria started brebe. But the year 722 BC. And Israel will divide in two. And you benya northern kingdom no. How many from Samaria for? But how many Israel for? It's not Israel for no. Samaria for active say Gentiles. Yes. If you know the one worship creator ya we biom. Ti no Nyankopon so mu didi en ba achi. Nkure. Na Samaria difo. Me hunu kwasi asam. Ati Nyankopon nam ye na Jeremia say ohunu kwasi asam Samaria fo num. So what the bar? E be so mo de yan. Bar. Na Nyankopon no mu yusu no. Kom di ba shankom. Omo di ba shankom nipa ya den. Afum. Nipa ya den. Afum. Asi nipa ya den. Nipa fom. Ti hu ben e na kasa kira no. The body side na ho wa be dechire. I don't hear. And wa be dechem na me say na me say. Hey my brother, that what to soro. That point je ni be woni be hu ne tentere. Na ye da be to bu atwa so fra no. Ye sade na mpafe be dey. Be besiu. Ye kasam ye ni di asam no. Ya ka wi da obam ye ko. Yes. En fe no nye ye topic. And can you be a trap? Post member feed you my tram. Yes. Me share your name. Yes. Obadi our funny side count. What me adwene no. It is a wood teacher konkoni ye dia. My adwene ye sharp. Yes. Na me sama your phone say, "Mum fa mun to a default to for the default bi so." What to obe keti confusion mamangasa because do na where uka babu no a asuwe di asuwe so nya we nya me. E to mankasa mu kom beef. Yes. Somebody beef no good your friend chance back. Na somebody amut san komodi yan kwan mamu ha. Mama ni ya manu kwa boni o. Maybe e chenu ankasa so ti amo. Mama be catch Mwa. God be ukoba for there with the book of Deuteronomy. 32 verse 17. Verse 17. Bible nankasa. Wo bo for dem abosuma wonye Nyankopon. Was it a bimu tio? Was it a bimu bo for dem abosumu a wonye Nyankopon. Wonye Nyankopon o. Ene nyame a woni mu om. A bimu bo afodi di me enyame bia wonye den. Woni mu om. Ono kata woni mu no. Mami pon nyasa make cancer. Ono akasa woni mu nyame ko a wo so no. Da bi. Woni mu Nyankopon, woni mu Awurade ko. He said, sorry, and the Bible said, when you're very careful. Yes. Oh, yeah, MPB, this will be a show come and not bemua. You're very careful. So soon, Yankopon, waka, danase. Yeah. I made our say. But you're very careful. The book of Deuteronomy chapter 13:1. Because Bible said, verse number 1. Yeah. So Odifo no da Yesufo. Odifo no da Yesufo. Osori umu. Omo senchene wade bi. Senchene wade bi. Ne senchene wade o kacho ni bem. Wade no kafa woni bem. No kacha wo say. Yo kacha no so wie kacha say. Maye kuni na me fofo woni una chiko so na. Fa mo ho ban ya. So Odifo no da Yesufo na sam. Because the body sa person wonu nya covenant bi. Yes. Sa covenant no nya say kabo. E no odi be sa so leti akwati say onya ye say hey. Onya ye say hey. Osime ye say because oni say when you hope you be into Fisabre no, obetimi sa dia so retia. When you're very careful. Akoma odifo bi ko boss manjole. Masa odu sabe buti. Hello dear. Simanjole. Share. You're very careful.
money now. So I can't some found man up them. That's is how him design. Now more big catcher say, you wait for bones. You wait for 9. Now be quiet, you say, yeah. Later, son also. So no ma di una wura mpaboa we isi manjole wo to no abetuma sa catch you say ne ade wo di you betuma sa wura ne dem akwaya ritual say tiaw yeah do so enam no so na ba wo say me da wa ade as simple ayeye masa me sraw hwe ye nananom ebo mpa ye ma ye nuanom mienu yeah Matthias almost we almost had to about ka abato eye nipa dodo Disa wutiem na mo adwenya sharp. Nkom sha nko ballot box ho. Dabi. Nipa na ekọ. Nti Nyankopɔn sɛ abato odi Bible, oti Bible prophecy asia. Ɛte sɛ mpaebɔ. Yeah. Dodo mpaye mu Nyankopɔn timiti. Nti akwa te sɛ ɛyɛ majority no, the voice of the people. Na be the voice of God. No stamp so. Simple. Adia obi ya odi eto ti mo adwenya sharp adia obi di abufuo okay eto na se mo adwenya sharp modu adia obi ya hye funum ema ne koto mo adwenya sharp bi di abufuo na ekọ bi di sire na ekọ obi so ya hye na funum okay Nti die se Onyankopɔn di ma amayofo ne se Nyankopɔn mom favor. Yeah. Na edom no dodo no ento maw emaw. Se bufo ba obi mu no se me nkɔ a ɛso ate. Na wan die na ne die so ate. Mama me nkɔ. Akansem papa. Akansem papa. To hu se amayofo ene osre ene wusu umiyenke wusa abana ye di bo techi no ibeti bi se di aboba da bi o na wie asa ahwe etitia wetimi afre me ni atwetwe nkom abana da ho frɛ 055-955-26816 number no frɛ apostle no ni twetwe nkom di see a ɛwɔ nkwaje sem dwumedie isu live on Facebook, live on YouTube, live on TikTok, all in the name of Apostle Kwajimai. What they na share na asem no entumi entre frɛ mo amohwɛ wɔ TikTok, mo amohwɛ wɔ Facebook, super sem bia mo contribute to a mo hwɛ number screen so a 0245-237-945. The WhatsApp only. Now the WhatsApp voice no afa ho na yetumi I respond e dia ma kama. No bi akwaji odifo anim sɛ hyɛ nkom Isaiah chapter 30 verse 10. Isaiah 30 verse 10. What catch that the hunu for say? No bit me ko gya the hunu for say. Mo hunu ade pese o hunu bi fa me ho. What catch the for say? Bi catch the for say. Mon shire de atre ho kom. Me wa me pese o hyɛ me nkom sɛ akwantua me tia me kom yi ane nkom yi. Mon kana fe de verse me nkyerɛ. Na di for hwɛ din no so start kan de fe sam. Wa wini pefe se di pay wo wini o ka de fe sam a kyerɛ no. Keso hemeni. Mwana moko. Otwedi ampoye we hu ye mabo. Amen. No mfa ni sankane ma. Amen. Na bai wa bebia wo skate da, wo pe breakthrough. Abai wa bebia wo skate da, wo pe breakthrough. Abai wa hwe nisa wo ye tu agu. Anam prayer cup enom oil. Bai wa wanu yabi. He wo ka say heaven, mam wo ye mesre. Wanu yabi. Ni akopọ bie gate amount. Let's go heaven. Why then? Who copy dia o? Okoya bofo. Oba dia vani senkan. Wo bi adwin. Hello pacho di be Ekasa free. Papa, Ndini James. James Ekasa free. Ekasa free Accra, Canada. James biti wada ruma. Okay. Papa, oba dia wen shira man. Won shira on so mame. And but this a question. Bisa question. Bisa say Yankopon okasa ba kwa no kasa mi. If you say na me say election asofo ni people be na bisa say we any to be we need to be we
Eti no minti asese nyame kasa wan dia ni mpesa nka papa o chema Africa kra. Oh say na medical chim dada say onyankopɔ ba akopɛ. Eso say ade tin nyankopɔ na no aye bebre. Oye ba akopɛ. Nyankopɔ ye ba akopɛ. Ade na no aye bebre. Okay. Nyankopɔ na no oye ba akopɛ. Da no ye de no ye bi na no ye bebre. It is the book of Numbers. Okay. 23 verse 19. Bible nkasa nyanko. Numbers 23. Bible nkasa. Verse number 19. Numbers 23:19. Yenti obodi asem. Onyankopɔ nyo nipa. Aso onyankopɔ so anya dan. Onyo nipa. Onyankopɔ so anya nipa. Na wadi atro. Wadi atro. Ano nipa ba. Ana so nipa ba. Na wanu ne ho. Na wanu no. On your back semi no nyo. Sem bia onyo. Ana so back ana obeka sem bia. Amen. Ewie. Hello pacho di baby akasa free. Amiri kwa me mukata ku wete. Ichia wasifo nyina. Aba ode tembia mbuka o mse ode se ya obe fro pa dia o fan kan se gana o ya za dia ije o za dia yi pra and you know na bet na because no go bi no tell na because you see my bush of work kura wa bosunsu kura na musun time yen kasama yin tira o na kwa na wo bi a wo so fo a what you must tell me from my boy what is here on count. Ojo so mami. Onyo akuma so ade ma. Hello Pacho di na be akasa free. Hello Apostle. If I'm Rasta 14 kaza shashawa. Chia shama fo nyina. Papa wali shira fa anya na prayer be me. Papa ni bibi. Idio. Nkofu ya omuhye the defense abo o meta be you minimum sabe se nkomi wa. Oso aka sebo. O wi yo. O very few. Ya go we are ko jebu go Jeremia. Wani mun sam. O very few. O meta you minimum you sabe se nkomi. Ai asebo. You won't wait for almost time by a channel. You won't wait for pa. Oso aka sem papa. Say o ma wi ana still o mesa to aso. Nobody shall pa. Yeah, nobody hours. Nobody we hu yam about na. Onye akuma so ade bai. Hello Pacho di bebe ka free. Bento nke ye wadaruma. Low TV set no wadaruma. Kasava phone so wadaruma. Meet you. Hello. Shalom. Yawa shalom. We were to your friend Rahel, Miss Tracy Quabin. Ichia Quabin for nyina. Amen. What do you slow, Papa? Amen. And you raise a quotation on soon. Hey, it's your mom, and show one sorry day. See, I'm on one question. Yes, no. Or deeper quattro about Madam. Yes, no. I already on Shanadia because I saw about what the baby. Now, Papa, now we discuss a Rasta mine on the antenna can be a move. Rasta man back. Okay. I be on now on Frebium. Amen. That is why she. Over there we shall be. Hello, Pacho, di baby agasa free. Hello, some German cafe, Marketing. German Gasim for you now. So then you are sure I was some pound your mind. Orange round so mammy. Saying, Ghana so for now. Omudi omo emergency on commission on meshana. Omu be papa for mine. I didn't know moon to me who say Ghana after crude oil no. You another will be a bit me I abo man. When I'm person beside of one say. I don't know. O can't then and yeah, and I said be because asem we say there will be a when ya as what you be perform mine. What kind the book of Jeremiah chapter 29. 29. Jeremiah 29. Verse number 8 no. Into your body asem. Na safari si ni. What say? Israel Nyankopon si ni. Mumma mo di for a wo mu no. Ene mo konhwefo no. Esisi mu. Mumma onye den. Wo mumma sisi mu. Wo say jiru we no on be ka wo pesisi samde no. Yeah. On pesisi esisi samde no. And your kind of individual no anya kwa nya bibi. Na we okaka de no nya fru. Ti obodi esisi die no. Ha, esisi samde no.
agalo beji nsuo hia me mpo anu hia because what room ma me na yo we na yo na san line de eno no ye friend we who say ya adokra no ebi kura mpe friends poku ado bimpa abado abe ne do no because abe it take ebe taking mfia dodo ansa cash crops nkruma no ni nyado na watch e dey for more open commission cash crops short term on long term question come say people be down we David agwe verse oji eja hello pacho di be akasa free hello pacho di be akasa free menton ka yellow TV set no pacho me ka free awari enchi ichi enche fo nyina Daddy, me pacho minimu din o me pacho me the Doris yetio Daddy, me pacho me pesini busa se we didunia enam o so we ana enam bet me feel heaven kwan ensu heaven kwan na abrabo ne bi enam bi wo hono mu a dokre okori a enhye da ma unyini wo hunhum no mum say heaven dey nyango be gase bia unko heaven dey mentimi nkotukote chi bia ma sa dey but enyenam bia wo dey ma menka se menkyere wo onyankopon kasa asem we kyere wa se wutie me na yenko the book of Matthew okay osi hu wan ana ne ba bi se da aduane a okay mama na ebo ye ni na me be si asem so dey say enye bibia na betini di akọ oni paduam ti komo de wo se de nkra ntimi nkonkorebo ti muni pa ban ana ne ba bi se na aduane a mama na ebo ntimi nkorebo ana se di ba bi se ne we ya apata baba no wo 79 no ti yanko the book of Matthew 79 what say ana se mumuni pa ban ana wo ho a na se di ba bi sa no pan no a baba no abo baba ne bo ana se bi sa na pata ana bi sa na pata baba no wo ina je se obi ma bi sa pan no na se o ma ne bo a na se o baba ne bo a na je se ye bo ye ni e bi ana o di apata ba ye yes ana se mu ana ne ba bi sa na pata ba no wo but na o be ka so ko kwa wo so nyakopon ne ba Yesu ya hwemi se Ekasa no nti wo de tie de ode to aso asem bi to aso okay na se mamu ya bonifo na se mu mpa mu ye nipa mpo enim se de mu de nipa ema nti na de obobo odi na bi nya nipa empese me kwa kire kansa la wi owo no bubafu mi enso no asem no kwa ya nya dai ye to sabi ndi se won wose ni mu nti oche mu wan na ni bebisa na aduane a pa no a baba no bo ne se bo no enye wo mi oya no abo die enye yi ana wie no wose ni mu wan na ni bebisa na pata ode wo beba no wo be replace apata ma no ana wie no ka se na se mu amuye abonifo mpo enim se de mu ma ne pa empra hina mo eja wo so no rimfa de mu bisa ne mamo hallelujah etinu ye won bi won mo e ma wonyini wo hu dimi be cheche se enam bi be su have bi musu job papa be ya ma kwa se de sebi have won koni we there bi e se di pe dia wonyini wo hu spiritual bag de bi edu ndiwe e se obo se bloggers ha obo ko twa nko obo dia obo munya mi atwatwa o hello pacho di be Ekasa free bien muedo hello pacho di be Ekasa free Apostle shalom Yahweh shalom Apostle media waka tre bi nyoma mu difference but the friend san Ekasa free chebi chebi fo nyina pacho mo joso osana pacho to se mi busa se akwantre wo wi ase no emugu akro na seneti akwantre small bi say akwantre enni nyankopo asam nkopia ya akwantre fo babu akira akwantre edu onyankopo akwantre bia no ene twirokronku na ekọ na sam ya akwantre okre edi minim akwantre foforo bi hwehwe bidia ma obi apart from the nyankopo dia ma yen
enti eno na obi ko si Bible na chipe I mean say be quotation say am yira topic no enti akwankyere ben na obi di ma wo just so you very careful say obi nkom wa akwankyere na on tune free nti Nyankopɔn ma warning ni with Deuteronomy chapter 13 verses number 1 13:1 no was so different no da sufo bi was so different and now da sufo bi osori wo no ma wo senkyereni no tio waka asɛm bi afa wo sɛ bia asɛm ade we obi che obi che oska wa che oska waka asɛm bi afa wo sɛ obekɔ abrokyire waka champa abrokyire na baso mu wakɔ and no man senkyereni na wade o ka kyerɛ won bam wade no kan na bam nti ama wa bagina dia natural ka sɛ na ekyire yi o ka kyerɛ wo sɛ ma yɛn kodi nyame fofura wo ni mu akyi nkɔ so mu nga obemu akwankyere bi otimi sa akwankyere no ɛni Bible no nya dan ɛnkɔ etie so di fo ne bentie no because Nyankopɔn bɛgye wo a on kan kyerɛ sɛ kɔtɔ peteta krabra di ko eden na obi asɛbo yɛ graduate no atrans obi a onim ni din twerɛ amu akoto peteti aso briefcase wasa udi degree no ko school ko yede wasa degree awu so edin oyem edin say man of God dan so nti ese o trans bu nkonta say anti Onyankopɔn bɛyɛ be papa on wati de me de yede ya bi Onyankopɔn bɛ hyira me a no bitimi ma church members say obi anfa bo mako 21 emfa mra na wanti sa wo da chiko na so fo aton bo no abo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 na wa check bo 21 o so fo bitimi wo bi say bo 25 say 2025 wo kosi mu no say be see ya this all the bo mako 25 ba ku bia 100 Ghana kwaku 2500 no do 2500 na bo no nkasa 1 trip ya so we ya kwankyere na bo no nkasa 1 trip ya asemo that's why my name hwenu anu TV no e no pacho di me bia kasa free enu wo se be ni na chi o ye die be fofele o de ko fa kwan bi so na di ro ma akwankyere na wakwako oni ne tumi no a o de sha wonkom no akonya covenant that's the reason when to be mo akwankyere bi na wo di san akwankyere so pe na woni tumi na benya apam ne fe wanya. Hello Pacho di me bia kasa free. Hello Pacho my name is Joe kasa free wadabruma Ashaman ichi Ashaman fo nya Joe kasa Pacho dem me can say friends the course we Ghana no I don't blame pastors na the so-called prophet no I blame the government. You know there are some things course wa ain't me had to friends approach na the sometimes the government have to put measures in place be on keep your more at the right place, but then sometimes I don't blame it. And sometimes my phone and sometimes use your common sense. Don't catch on Tally and fat, but still like I just don't understand. And look what I would like to know. Normally in every year there I don't know how you call it. Campaign for Messiah. Yeah, I would like to know whether this year. Now this year, man, because of election, I campaign for Messiah. Everybody. I make up. Okay. Thank you very much. We want to start it. Bye. Hello, Bajodi, baby, I got free. Shalom. Yahweh shalom. Pacho, me bisa question na. Se obi mbol suwa, betumi afa Bible akwa bonten ko preaching. Obi mbol suwa, no fa Bible akwa bonten ko preaching, ko preaching won ndi. Eso hunu se ye hwe Nyankopan ni ne tire ne kane. Tu be di ka akwa asore ben dim na akwa gina bonten preach akwa. Yanka nyamesam kekewo edi se president na wo kwa wo gira bonte na wo preach ya na wo preach ya ma direction say sabre a watie mi sabre bi ye president ni na me say nti pe asori bi na ko so ye Pentecost ni a so eti before abekọ no ye wo nchechira abefam eti yan din family me na ekase sesi a ye wo preachers group
why we need Jesus or person ye nyankopɔ adwuma no enti abiri dia de omo fa ntiti omo wo to ko gya bonte a eso hunu out to talk we sa abre na be hunu nye so ko gya na bobom keka de ope bia no ha antinu wo asu a ubetimi but Jesus bia church a wo hwemu no na be fa so wan hwe ni epe no akoy stomach pastor e bia ko gya so ko preach aha kasa the question it tells me now but the Bible say ye ni so ogina ono hwe na ahwe asem pa cho menti ase eno de so onyankopɔ ka kire obi o wa no ho se oni dua bi a ono fo se bi a oni wa wie ni wiase oba ye nyina nti on ye obi timi ka kire se wan kɔ heaven kra e be se dame e be pai e be san hye ne foforo enye no kore e bi nyo na abo heaven e bi de onyankopɔ betima ka so obeje obetima ka so nje uni tumi bia na woka obetima ka so nje uni tumi ono odi ne heaven no so ma uti big danger sa eti onyankopɔ se mfiri do tumirika ha mfiri wa wudi mirika no kɔ no dabi anase de ono ayi dabi nya san nyankopɔ na ade to onyankopɔ de no ɔyɛ ne se yen kan Corinthians eti onyankopɔ se ono ne pɛ enya wo pɛ to nam ne kwa so ono ma akewo ono ma akewo de so ɔyɛ very careful na uma utrimu nkɔ ye ode bebre na o papa ba akubia wa ye nti akɔgyina no so akasa wo wan kɔ heavy obi ankuba brother me don't say that eno de onyekopɔ pa obagyew ɔso onyiwa unni hweka ibie no abetimi aye no untimi ne ntwe kura untimi ne ntwe my brother nti to obi ya na adwene se na ana me de having there ma fa ba kɔ obi create because when you dream akɔ heaven akɔ dware nyankopɔ dware wo de kɔ dware ho bra ati nyankopɔ heaven ankasa obadi ya wehu yemobo ofa di ase yemra yanko hello papa itio shalom ya we shalom didi ko ku from kasa free bitim aku free pon ozo kasa free bitim eche mitio kwagu papa de ni na no se enye asofo for na mo ba na omudi tron yempani for na kan obi se panyi no be gina obi do no wadi tura kire ye kimanu for nse me ba me see ena na chiche sensan tan na wakeka buo ndi obi so le obi se oba want man ye ne shi ndi so oza me de ma adi bibi emna ye bokoko ye bo pa ese obi nkofa mre bi nye den enhye ne nsa na nkofa problem nye den emma ikaza brinka IGP echichi bi mu koi ko tie se ye kobo mo ban we on chi wo kobo ho ban why yes hello and say that what was another thing hello udin be bia kasa fro wadaurma hello daddy acho mitio pacho nasema David ni kasa fani tansi itio David na me busa say for the person go say that if your mama win they should come hearing another thing. So my question is after everything he know that your mama has win, can he still go to church and preach again? Oh, nothing ni pana question come na abem. Eti come na waka na abem no. Eno so nche so ka na abem no nche so ofri nyankopon. Eno so monti ase wo. Your predictions wo. Papa. Your prediction wo. Eti eno nchire. Eti na Bible say de me yehunu se we nu. Na samu aye ewo yamu. What the point na say? Eti no ma warning say sempo so bi ka sem bi fa na eba mu a eno nche se so ma wa kwankyere bi a kodi akire. So what the point na say? Aha, enti wa hwe ni ye. Na so obi akwahye nkom so obi be wini no aba mu a
Ghana buy would way back, saa ne de. Me one ko jeje to no mo we nya mi na minim de omo pa kire koram. Minim one didi di to ba nyina di na no omo pe. Wo ye de tu na sense ro na. Asemu. That's asemu je no kwepa. Ese etimi chechire mu kire nkofo pa mo ti ase. Wo ye den. Democracy na beto wi ase no. Ye de ba no. Ndi se mienu bi take leader. Ba ko mako na miensa bi. Eno na Ghana ye nu sam pempens one say ye benya third force, ye benya third party bi. Ye nu sam pempens one ye nu ye die. Ye die adan ye. Adan ye nko. Sande te pepe. Die ko die. Ye die adan ye nko. Ai. You are by your own get back. And I'm a cabbage of your new from the Miss Massa, go ye mouth. Obia, our friend Apostle Pompa, mammy, who is independent to area, how area where you see it now, but I never see it. Me, you do crab, I must have been die. You know, Nadia, what did you know? You want to see me one more? Obia better say, Obedi Ghana Kunyaso. We depend on you. But I know much and Yamuya say Waka Cradi. And I will compart in Ankasa to be Shebiacho. Oh, yeah. I want to check creative. I should be a so when cough chew be share. About your way we are mobile. I mean, how mantias yamra. When you have Bramunga come home. When you have but so become one year because one in the kite. Because of your pecan, when you bloody papa. When you bloody so be sure I was it. There will be a secretary, there will be a treasure, Debbie, or Pekina, or the president. I would just hear that. I should have back it. Hello, Pachodi, hello. Hello. Yes, Pachodi, 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 and I am to class. It's here to platform now. Pachodi, and I am to class. Michia platform now. Why? You platform Michia. What's it? Kasem bi so first name baako. Kasa. So mpacho, one kini pa nkwa asori ana so one kini pa nkwa asori. What's it why dey? Me say one kini pa nkwa asori ana so one kini pa nkwa asori. What's your hwedi pa nkwa asori say hwedi pa nkwa asori ana so one kini pa nkwa asori. Oh, one. Yesu ni petri ma adwen ate say chale we size. Size 9 beka so be hwe obi one no de akwa asori. But e bia size 11 on hwe. On show be hu eti ye ni pesu na so Bible say ya jedi ni ye say wi ase krata e kenkan yen yenko Corinthians 3 yenko Bible ne nkasa eti ni ye wi ase kenkan nti obi won mu a o show be hu na o de ma wa ene ye show be hu so wo wi obi hu a wan nya abeto nkwatwene the Bible am a warning see ye mfie hu ntu nipa so na so obi su betini atwo bi abebo konkron yanko the Bible nko. Pacha second Corinthians 3 verse 2. Verse 2. Money yan krata. O si obi awaje di bia wo ye krata. Ya twani akuma mu. Yanko ponse wa bra bona bona ye wo akuma me say dead di no. E de panyina hu kinkan. Panyina hu kinkan. Eh kwa so this time ni na bra baba. Aye kama pa o. Na bra bo se de ni suba bona na sesa. E de money de say Moya Christo krata. Bible say ye na di say ye Christopher ni ye krata obi hwa ye kinkan. Ah nam ye so atwo ye. No akinkan to hu sampa asam ni wo mu ho bra bona abo no. Obi timi ye follow up edi wachi. Nukrem. Na no so nkase okohwe obi hu. No akase ei. Dabi ukoto nkwatwene so a odi di pachi. Akoto nkwatwene. Nti so we very careful. Ebo muso apai. Hello pacho di baby akase free. So my samba so bi. Pacho. Why? Joe ni. Joe from where? Hiva. Joe, ukase free. Pacho menche ni pa free minim Joe kuti. Wo de kasa ni anko. Asa free so okay. Hello Pacho, udi baby akase free.
Yo, Fred, be another people want to be say no be say why? Huh? Hello. Yes, sir. Good evening. Me you so. Now where? About the not the bachelor now, didn't be able to free. We don't tell you when you are crying out for FM now. With you. Yeah, Bama be because every Kumasi. We check my phone now. Yeah, we are. The person is a question about. With you, Joe. With you, Elvin. The question is, for the able, I think she are for the. I just about for the. I was say, Ushabo, another young Shabo. It depends. Because even crampo say a official tone as well for a sorry chat to Amawa. Now would you to say a one scene now bet to ya a washadi. Tieso Utia. Nemo idea back where yen say, ye the banchry body back go so the match don't want to say at all. The young person you must mean your body and the banchry and muko go so them dear and say, Sani and Mamon Cotton. And you are my warning one. Nemo say be a sorry person, pussy, I saw Daniel C. cement. Maybe I also about 10 bucks, about 20 bucks, and one. Wait me the Abua church. Nemo see as a banchry board, you could go so them a cotton. I bet Nico Dunia 20 2 year to us, all them dear, and you're wrong. And you can the book of Leviticus 27, verse 28, verse 28. Next, Eshradia, Bishas Murad, be because made the work about for the Adio, you know, and the above one, you know, Abu, Saponcho, as I saw this banch body and one tongue, Beko, no, the question was any copias of me, one tongue was the tongue. So, when you brace up a tongue, what Thomas, or Thomas Mania, and Manji. A bad house, a mob one from common Miss Annie, Yanka, a young Tediane, Mofan common waiting up word and Tom Mamo. I did not the Banchiaba. Not so for Santo Banchinama Yabu. Ah. It's a Muslim cooks saw down the idea. Woman, you say, Man in Cotton Banchin in Fessican in your day. I'm not sorry. No more Banchano, dear, say a Diane. I'm son Tom Mamo. Mofan common wonder when you be no one won't me. Yes. For me, is any young candy. Simple. When you go saw them, the yes, you be a pamo or copamo the for the book of John chapter 2, verses 14. No, what's in a Okohun 1 hour tongue and 1 hour tongue and G. Ni nine, Nisika, sorry, break a pamu in a pamu in a free and no just for the sick and goodness can go so Kapunubutu. Tiababo was 1 hour Tom man said, 1 and 21 free, when you make a fear, a gedifie, yes. When you papa fear marketplace. Hello, Pacho, maybe Ekasa free. But your friend Joe, not network in my number. Okay, Joe Casa. Pacho say Satan every will be a any Yankupon so befa will be a command easy pa. Say Satan be obi and easy, very simple. Because Satan didn't nada and watering. Satan didn't nada. When you put the nana a plane into 1 year, you say, I did be a straight be a wooden cheddar in to papa. A tipo Ekasa, Paul you so where be out the book of 1 Corinthians, 2 Corinthians chapter 11:4. 2 Corinthians chapter 11, verse number 3. The poor Ekasa chance of a man. Nesu misro say, said the one, or the edit, and that if no, Sansuna, or best someone drink, you bet me every Christopher from Satan, no Diana Nada. I didn't hear you cross a bay. To where not do that coaching. Now, possibly, and you're back to say, where you don't say that the little. Eti uka babu ko Nyankopon kwa use word bi onam do ba bizi aso ahyam koma to the book of Matthew chapter 24 verses number 23. Matthew 24 do no wo wia won to the tete verse 23. Bible nkasa odi papa ne ba oso odi papa ne ba ene so bi be kase ase no be kase she Kristo no wa ha ana wo ha munji ni na Kristo atrofo ene different from be sorry obe senchene kase ene wonwade ne betumi mpa obeda de wona wo yu mpo so wo yu we say Satan betinya dada wona a Yankopon manumpo wona Yankopon ahyeda asalete no Satan betimi asa wini bi she makache mo dada ne wakache dada wakache ntidie ne wakache yi etu wakache dada dia yenye very careful yes na nada na nwi obi
Hello, Pachodi, maybe I can say free yanko manoni. Yan family and sabi yanko manoni. Hello, Pachodi, maybe I can say free. Hello, Papa, from Paul. Paul can say free wadaruma. Manya. Paul meet you. Papa, Pacho, may a member or headquarters. Okay. And Pacho, a subono, baby, I'm one in Subu, how my boys was and Kawan playing Fabashana. Matene, where they send your TV to class, and your TV bass, sorry, I know about a first Banyaka team Nasi. Amanie, Nanko Badi Adway, why? Why? You are correct. You are correct. Because I didn't maybe I won't dear. You were near any dear. I can't make a card with Gumkake. So, ya eat. You won't be a beware with your body at the one. Ubana bomb, pay for money. Marco, any area. Hello, Pacho, give me back as a free. Hello. Lower TV settlement to Nkaye Wadaruma. Yeah, line 1, young call line 2. Hello. Hello, Pacho Mentu Nkaye. Jeremiah, chapter 23, verses number 21. 23. Verse 21. Man, smedi for no. Also, on smedi for ni. O 2 America. E bi afrasi 2 America. Man kasa man kyerɛ wɔn. On kasa nkyerɛ bi. So wo hyenkom. So asate hyenkom. Na so gyina me gyina mu a. So ye Nyankopɔn ni papa de gyina ne de no pɛpɛpɛ. Anka o ma me man tie ne nsam. Na ne man tie ne nsam. Na wasane fo makɔ bɔ ne so. Wo ne ye bɔne o. Hello, Pacho, di me be akasa free. Frame no, I'm kasa free Oche region Dambai branch. Ichia Dambai fo nyina. Yo, we chia pa apostle. About the hour and cow. And then message now with the band and I know a Joe Mancasa. Obi mami bia wu ohun bia kasa chi asofo bi obi mami obi wo fa bia wu obi ba bia wu ohun bia kasa chi asofo bia nya Nyankopɔn ne kan masa eniam bia kasa fa nkrofo bi mama edi nkrofo bia wu no video Noah ya hu left and right me am no kasa yansa na me hu neba levia we mo most of obi edi why 2020 to 2021 more me almost se me won ko fa ba obode ya we no kre ho na kasa me no ma sha se 80 won kire nti na wo so yen kire se Bible no sinto no se she won ko sa na one bomb paya na se okoye ehu kwantra na so okoye na nkomade e wo sie se ne nkomhye na wo hye na begbam nti obade ya we no kre na ye na me so me ba film me so me di mpai boni e we be ye retwa so be sin de me nu ka say e ko be 4 years another 3 years ni we I feel kura maximum ko to obari ya wenka humpa ni mutretere odi mai o shira hospital at ko so na hwe hu na bompa na ebia de hotawo no nyaawo do krepa to de bia na akwan bi se akwati se e friend say obi bi se de ni so gina wona ase kire say o ka Corinthians Bible ni say de Bible ni say ayi obi se onimbiribia 10:12 onyanwu de aso ohunu sa na ye nkrofo bi bibufo se do First Corinthians no ano no oh First Corinthians chapter 8 verse number 2 na se ayo bi se onimbiribia onye hunu de aso ohunu no onye hu di eno na wo kire mu kire obi a so kire wodi onye hu de aso ohunu da bi iti bi preach ne fene so for bi se quotation we Bible ntia ha na wo and what the Bible the 10 verse 12 no the 10 Corinthians o si enti de ya so gina ho the Bible say de so gina ho na wan hwe ase adenti no kasa asem no oto aso be ka kire so we bi ran to mu agide nipa de wa mu say ye wa se bi obi won mati ayo asem nto wo gidie che obi a ene no kra pa asem nto wa wo gidie che obi a o asem nto wa gidie so wo gidie che obi a o ba sa asem be to wo no na Roma e friend say Job abeka je to wo yi no fo wa sate pa ba Dios sa do gina we bibi nto no bibi tu wo Kristo mpe o be pa ba ka so be ka so nsu Nyankopɔn kra biom Nyankopɔn du hwamɔ kofo bebre bi ato won
sabro gigi kitakashi patapasa bibi tuni kakra bi pe ve nyame suma e basa komu di obi sesia na opa nyame ena ma bi mkodi di nyame bi achi no obi adwuma se kakra bi pe obi adwuma se pe nyango potimi se wadwuma di pe adwuma papa bi de de ma na so nya se no anje wantini anyina pintin kakra bi pe obo se fe na o balance wa hwe ni e pe na akwa dani akwa hwe nyam foforo bi akiri wati ahwe no sa ti sorry ti mi tu obi ma ne pe nyame ti mi pa obo ade yawe ti mi pa awurade nyankopo twedi ampo sorry nto wa anu ada nyankopo ase obi ti mi koso hwe bi mu na oya pa aba ato nyim na nyim nipa wunwu ya oni de obenya hwo nwuye wan tu na mombo na ma bebre adani akwankyere ma alo mpacho di me bia ga se freni enko ma na ni enko fa mi ensa bien Shalom. Okunie asem padi ni enko David ni micha ofi Korea asafo mai na memamu. Shalom. Honhom be na ekasa kyere wo no. Big question. Here answer more thing. Sabre yenhwe honhom ni yesan se nkrofo bebre ade apaska omu wiaro ma dan omu ano na omu abeka se o edi kanfo no kura bi hye nkoma mem okoka typical wo meka se Hezekiah ebewu na yekɔhye ne nkom na no kura ne nkom hye na mem omu entia sese no odifo ne san dan no ho san akoka kye ne se nyankopon etie usufre etie umpai bo na papa ya wo ye nti ode fie mfie dunum aka ho wantena ho amade na ambemu anasa apaska na nsana wasan dan na no saa de no omo nhye ne nso ana okoka so na ebi omo koka omo asem na omo domedum omo okoka obeka se Elisha friend sisire mo mbawe nkwara be duana mienu na ekire saa ho no omo so ade na omo wo power ni bi omo friends sisire ni bi na omo mbawe nkrofo awe ya na omo e de machos ne ndi abone ne omo bi na edi eche ne yenya ta no na ejuma no hunse wo tro no mu se omumu bi mu kra ma yetwa onyankopon adapa na se yesre omugu nyankopon ani ma se sanse obo ade na nkasa nyese no ye na ejuma omumma ejuma ne ho emre nyam se de ese omuntu omubo no muntie honhom ni ye sometimes no said ya fero efutufo na se ni magician no so epuma na owo Abraham Moses de dan owo na no chese tumi ahodo ni na sutumi eye nsenkyere ne omo sutumi kasa tie ya muntu mobo na muntie nyankopon ne na mo dada nyankopon mama nkrofo bebre papa edifu papa no kura so na omo kan bibi kura na nkrofo atwe mu na akogu esanse atrofo na doso but Ghana fo ebesre mo munhwe ne yi nyankopon se men ton nyoma ewa so dem otoma oso amenje ti mua so na mukogu sa asoro ahihye ho no muma asoro papa no beko na nipa ewo hopo noso ti na se yankasa esumuma no yedo bone asofo na enka no kura ne ya na epe o asem na ya yesan hype o mo yesan so edi esika edwetre mo mo no mo de tuto ahode edi yehi ti no ye de apostle de ogusu aka owekoso aka na omo wa so ne yenti ne emfa honhom ben ena kasa ekyerewo semsebe shalom michiamo chia korea fo nyina I say so requesting or requesting se papa pa insha ba ko pe no papa ni ma ni woni se ba ko pe one try so baby bia ma wo one try ma ni se ba ko pe Obadia we hu yemo bo. Amen. Hey, ya we hu yemo bo. Yeah, who can Bible no? Bible can say mo the book of Jeremiah chapter 5 verse 31. I told you be a mo wetiefo yi. Eni oman mu fo yi. Mo am so ka hu bi o. Mo ka hu bi papa. Die Bible. Jeremiah 5 verse 31. A devotion control. Devotion control. Asofo nam edi wonara kokoso asem. Nam edi on kokoso asem. Me man so penisa. Aso oman mo penisa. Na so wiye no. Na so wiye no. Mere den. Why o pasa? How? How Crawford do? How?
ɛsɛn ko obenya asɛm bi aka woyɛ dɛn obenya asɛm bi aka woyɛ dɛn obenya asɛm bi aka woyɛ di obenya asɛm bi aka yɛ di obenya asɛm bi aka ɔbɔ adeɛ a wɔmfa ne sɛ nkan amen omi adwene nim hello pacho din ni obi akasa free hello my apostle yes sir brother is Germany Michia Germany the brother we back and see am say o ma fi wo mo take face me Ghana from die on come sha be bano if say abana asesa no kra no say adifo no o ma ho say IGP no oni sia o de back bio na be bomb pa say yes say o maintaining my me catch Ghana for say obia empensu bi mfansu a na nkom sha be ban wo mo take face I will be a fee baby. Be a fee baby. A banner one person and come shall be banner. And that now, Papa, about the way show, as in Germany, Papa, who are doing may end short. About the way, we shall be which house, mammy, or yours, Michia Germany branch. That went Shamon, mammy. Bakasem, a bompire say, yes, say, O man penny. Yes, Regaku. Yes, say so maintaining IGP my epe. Yes, I'm going for because and yet Ninjuma the Udu police headquarters, my brother. Oh yeah. Abba. I know from the Massa. On a pound for the Juma the Massa. Who out to say yes? Who do headquarters? Out to say yes. And the Juman so. And yet, do obey obi na so. Any pay. Dear bomba yesterday. Yesterday, Tradian Poya was say, own mobile mine. Now, they cocaine one you'll be betting my time because they be now. And so, yesterday, I was because the apostle not then, my brother, Israel. Papa no, I idea. Nipa ya adia efebi wati obi we enye dia adia bi won mu a won yankopon kra no obi so wonye papa wati obi na so me preach you obi si metia na so wow adia wo ye na ankoyi ama obi wow ankoyi ama obi a abeka so wati na so enso ye hwe nyuma pa bi ni niema bi a tension bi a niema bi a ba fam esro about dia we say say Twedian po yawe en ema ni favor man ye mesra man na me dem say o man panyi otua no so na otua no so a ebebo Ghana eno an mintimi shop kete yesu ye kabi because Oma can send Bia Emma, we say a deep for some way, and it's our way there. Osman come question won't come and question and I give you all more my proof. Near be all more, near maybe our brass to cry back from my 31st hotel. And my 31st hotel. Yes, I am celebrating one few moves okay, and you be one cut that. When you would drink, your best farmers is woman. Your best farmers or one cabacco crow of folk. Hope you're not on them can share what this. Me pass here back or yeah, Ghana about your way about. Hey, Yanko. Hello, but your name is free. Yeah, Apostle, you are doing a great job. I'm sure. Me free. You name BBNC, in fact, you are doing a great job. I'm sure. Now, I've decided not to go to church. Like you know, need to say, and some fun sorry to say, some pastor we be. I mean, say. I don't get it. But I mean, the America sorry. Simply because of Sanyama with power. It be normal. Maybe there may pay my experience. I mean, yeah. Men have 190. I know how I mean that soon. But Bible nanga said that Honhom. The encounter Bible and I said the woman the embrace no ye jumau. The American teaching aspect.
Also, the outro we a prophetic way now. Obi be say what can see be na mo bia who say me what be come bad in some the same thing applies to be so one no teachers be one no and same be one no be can the same counselor na say go back kwa ye nam no. We be say or kasem na nipa na kan it doesn't make sense but because of say or person on creative be like no I feel baby a bidi nipa na mo papa have a reincarnation and the chair we see and the chair feel heaven I see a connect amaso so now this animal we na ha what but nyameti as me dem smith na fie daddy utrafia mo da like me papa say heaven ni do na nya e ho no mo ampa na nyankopon beje ya papa that's it why the insure on shows my meda was say wa shebi gram mi so be chiche were eni ne ba achi enkoto yai enkoto nkwantwene ti no nyankopon ma warning o si kokoso we 1 John 4:1 1 John chapter 4 wan kasa ye ntra wan church enwu enchira pa na nchira bone bi de bia me ka chebe church members mi so televia o na fo se nje nkwa chai o fo se beje nkwa no ayiro ho wa bo obere nyina e dia prongo nti nyankopon se mi nka nje o se ye wan church pa ne nchira bone ye wan church bone adofo no munji ahonhom ni ye ahonhom nyina ni mo so ahonhom ni ye nkoso nhwe enti no free nyankopon na mo na kona ye so na nkoso ahwe se free nyankopon dia tram na nya wo nkwa na wo transi bu nkonda na free nyankopon wo ji dia o jai kona uko school ni anchadi au nyango school fro ha uja kwa treve se unko school bi baby kwa school fro ti besre bebre hwe no ani obi achi no ankwa nkoto nkwa ntwe the book of Exodus chapter 23 verse number 7 Exodus chapter 23 Bible na part of verse number 7 twumfri atrosam kwa chirichiri twumfri atrosam kwa chichi yes twumfri obi atrosam wadi no twumfri ho eni achire verse 1 yanko verse number 1 ana Bible say entiatisem hunu eni obon yefo ni sawo bi nkodi sawo so so be di kontompo na so bi nkombo bi nkontompo adi echira dance eni ni padodo echi koye bone padido bi nsem bi echi nkoye bone neso enkasa asem bi mu hwenu amman se enkodi ni padodo echi there is no God na ne asem ani so you very careful so be di ni pa bi nsem bi echi ana so fo bi ayesei debi ya so fo nya na ye na so bia ye sei pam the preach ya me ka say obati na so fo bia ba atemu de ba wasesa nkofo do bekogu nguram ye jaom me preach ye jaom makasa asem yi sa IGP mun kwashin nkrofo yi mun kwashin wom abi tifie nko school abi oye adwuma jai o be ya de so mo man Ghana aya mi kai abi obi afra mi kwa say bi hyenko be omo so je secret o ebi wie chene do obi abeka je there's no God just say and just say ebi o ka just say before abeka heaven owo ni fa wa nyanko po say rapture no eh something like say just wa kun once na rapture na ba and ni o rapture na ba so unless say ukun hu and ebi mu kun kom wo ekun bi o Zimbabwe ni mu ni we no it na so fa da perpetrate twam hu nyina hia e di ja tum say fire rapture na shinipa wa wuda ono o say rapture fa ampa owu afa wampa waku tisabu se ebo keka na say ye besi ensi a na fe obepe kwan because aniguase be kan de ene yenkuya hu sabe wakansam bia mo wagye adintinu wakasam obetia apanzi mu nyina wu cheche boni ho papa cheche boni timunya very careful mo hwɛ mo ye udi bi echi abeton kwa twene mesra wada roma watu ana mako baby no bi aka seminar we enko ye obekwa asori bi mu aso no ye odifo ba ko ho ene ye de oye nchechire ohwe mu ade oye difo no o chekra de nchechire ni pa do ma teachings no omo mpana se ma ko david difo no ko difo sorry ya pe abade kasa kire mi tinde bia obi akonsult no se de obenya bibia adan aka kire no tibesre mu nhwe mu ye yamfa last one yanko last two okay. Shalom. Yahweh shalom. Amaju. Yajuzu. Pache fremata. Katefi kumase. Pache wa busy some question kakra. Yetio. Pamucho campaign for me there. Pacho MB mana. Pache na pese mbisa wa. Pamucho wa why.
Orinhyira mo pa ore apostle pese orinhyira mo pasa chi pasa mensa orinhyira mo pa orinhyira so mami ebi mu so start hwe ba bia be kɔ ni we ona trete mo hwe mo yo ma hwe ni mo na mbedi mu ho awu me catch him playing na wo tempt ya Nyankopɔn fa wo nkyɛ ba akokora hello pacho di be Ekasa free apostle enyimbi obo ade Elohim ya wo nhyira wo nkwaje sama Otasefo no da fa odum olutwegu me tie pastor mensa aboafo wo bo wo mende de so ya wo ne nsam petre edne elutwegu honhom be no kasa kyerɛw apostle asofo ni gi edifo ni gi na adwene di agu organ ha mo no ma ache mpempre no de IGP tumi soli gina no chichire sankofo ni nyina nja nya wanwa da agrad akonfo Oba baka kyerɛ na otu ni hwɛ Ghana ha na oba bia no mu otumi nye boat oba abontere baka sai ɔno nkutin na oba wo asofudie ni mo otum ɔsɛligi na baka sai nti wa ahyɛ nkom na fina sa amfa no mo bia nka mbalasa me nkyerɛ wo mo ɔlkɔdo Ghana ha ina sofu adwom na Bible ke papa ama ya ta sase Bible no wanto sabi wo sofo kwasia sabio e de akoye ni mpedi e beka sabio aka ho anne di nde no gye ma o na adwe na Ghana igwe ni eji abaka che na ogbo mpa yo de me party enu ebubulu tu nsu tai party bi de na ebubulu anto ebubulu ntu nsu anto na se ebubulu ntu nsu anto na aka che nde it is possible no say wo ka che obi say it is possible na opraka che opraka asem na kire penyin ni tufu today penyin ban today wakwaji sikenti muntumi mpemu nka nokore na atron kwamhye na ugu chepudem na waka obade atosuru onhu nyina apostle obade Elohim ya wo nhira onkan na onye okese yesre yenu IGP sasa nkofo ni na ncheche chiwe na next time ya bobo wa Ghana ya boto aba na ebe bibi na wo ehye won kwase nkom na waja adwene boto ho obonhu na wo hu ma Ekasa de kira won atasefo ya wo nhira iyi nti no na medumede bia medem bo mempa meka de anyensa sa abansam udifu sunsun bo samane boni nipa bo no beka wodun yenka bibia ankere ne momo Elohim ya wo ntwetwe ne buta yemfa no nko bebia Rome won busu be yin no Jupiter the originator Bible na Ekasa nobody awasi adofun mo Nyankopɔn my warning with the book of Zechariah chapter 8 verse 16 the Ekasa mu na very careful ewo member odifo osofo apostle Nyankopɔn si nyeme bi won a ye kahye no a odi obeyisu word with 8 verse 16 Zechariah yenum ni ade a monye we ni ade asofo wo hwe free yanum yenum ni ade a monye we ni ade a wo hwe free yanum monki ka no kwasem nkyra mo ka no kwa obi wa pem ka no kwa ni kyra nipa no no kwa ni asomdwe na mo fa muatan dwe ni emfe muatan mo kura ponom ewo ye kura ponom mo biara enwini ni yonko enwini yonko boni na kumam so di bibi be hinta wo bi mompe atrontanka Nyankopɔn so wompe atrontanka yenu nyina ni ade a me tan me na me twa Bible no ti Nyankopɔn sa ade bia de tan na wo ye de tan dia we nya problem wo case you are very careful o si we ni ade a wo ye de o tan ha and about the book of we now the book of Malachi na Mika okay Mika chapter 3 verse 11 na okay, Mika 3, verse 11. And the Bible says, into a body asem. The Bible was a multi-trade demudie. What? A multi-trade mudie? What time? And was for 40 a catria church. Now, more deep for Jessica to be Jessica come. Hey. I'm sure Bible. Debbie. Be a printing press. Yanko last one, Yanko. Alone, Pacho, baby, Ekasa free. Hey, baby, most of the time, from Pancha. And then, Yenya, oh, Prisia, Obadi Adma, Yawada, in the Dimbetuya, on the dear bar, and then,
ewe nhyira amen onye wakoma so ade ma onye wakoma so ade ma amen bo ade nhyira bebre nhyira bebre ni mo nyam nhyira ma se waso yase mo kwa disi na otimi di aba da bia twedi ampo ya we fa ofri ompeja ofia teche mfonzi nkunkonso nhyira se wonfa no mo amen kitwa bia nsa nena mani 0242 32 71 72 ana 020 72 11 337 kitwa bia nsa box na me boa obi atọ gloves a sha mensa some messing come Mexico na me ko brimo broni bi ni anyi ska meji in Ghana e no kan kro nya boafo e ba na me se meton items bia kasa bi me point ka mugumi so na hifa na benya bi atọ fa na benya we ni bi atọ nya ni hifa na benya de sre bi atọ fa na benya de sunu bi atọ na benya de di sre bi atọ hifa na benya de di jari bi atọ ye di jari bi ni ba biara ibi jari ye wo abrabo ene nsu bampa a obede na di nyankopon twa di ampo ya we no hallelujah so wutie mi na onye market we yo nyankopon no pese onante krunkrun yem no gina krunkrun yeso no hia wo krunkrun mu itimisrawo asem na ba wo nchen fa wo die wom da bia pese wo kwasore bia no wetimi afa wo gidie na wo de to anamo nemu no topic ni say honhom ban ene Ekasa Kyere Ekasa Kyere so fo bi ena afa no so na Ekasa Kyere wo di sa kase na Ekasa Kyere wo ede wo kwan ede banya ede be kwankwam nti wo so mia wani bompa e bi why na tie se eni be ni ya support nyu wante kunkura wutimi mu israel so Ekasa Kyere mia maminti wuni e pa kunkura wutimi mu israel so Ekasa Kyere mia maminti wuni e pa odi tio bia na wi ni afi wo ha obi mu ebe den na mi wato yo semanti eni Ekasa dia ekwa kontra manikesi mu 20 ni ye nkwadia o ha ni amane ni abeni a ubedi no mesraw to de bia nkom hye mo hye ni tumi bi so ti se mi mo fefe no mo manyankopɔ kura mam na bana sa kyerei se paska nie de samwa musi nyankopon but wo kasa mo no wo kasa me kan me jasam to no mo a obi ntime sisa no ai abanyo mweni o any the book no Bible na say no kan no Zakaria 12 to 10 no Zakaria 10 verse 2 no what's ebusia woni no aka wo sam kan kwasi asemo na nkomhyefo no hu no atro sam se busuawoni ni wo mu a emma busuawoni akomhyefo no mo ka de atrosam wo yi dai hunu no ayimu dai hunu ebe obi ntimi ni president da wabedi obaji fancy ya asa Ghana konwani obi dia obadi awe hu yamabo amen ya we nshira Ghana amen no ma Ghana mfa ntuma pem amen yesra obi bia wo akọ yie ma wo no ya we hwe wo so obeto Ghana so wo anko yie ma wo no okotra bench na hwe mfumso die awudi ti anipa to de bi arrogant e bi wo man nimpa nyie ye de achi ni dan nani monyam nie ma preach bebre otranche na Ghana ba akofo ntimi nya one party state mapon Abobodi nsho bebre wi asida wa sebusuafo enkwanje sam na atwa gu sa no ani obodi nsho so wanya bra hwe dwumedie bomodi na share na entumi enko akire yi pa e wo live on Facebook and friend is on YouTube all in the name of Apostle Okun Ajiman so na TikTok no so Apostle Okun Ajiman all the 7 e dia so follow yen e wo social handles no so obodi nsho share so na nipa bonifo bi e dia apostle ni ni din omo akreti edin ahudo bebrebe edi din krofo sika hweye ankoto sa so hwe ni amane no apostle onfrɛw se seniska onfrɛw se seniska ma NGO of B ewo friend is hifa enya no kre akronfo eni di sa adwuma no livia wasafo yon krobata pi
ewo Ghana ha eni wiase afa na nyinara ewie de branches no begu screen so na won so abomode ahwehwe asafo no kira kwan se bi ni ba bia wo abomode na fa ho ya ambassador ani na asafo no bi mpie kurum ho na ayenhyira de ama woni wasefo nyinara hyene so se kitwa bia no we so ase de papa kan da no eti hwe screen so number ne gu screen so 024232 7172 0242327172 0207211337 any any number no kitwe bi owo bi o de be support dwumedie no omode na fa bo a e food apa na pia no hwe hours a wedi wo screen so a wankasa wo tumi se enafam enti yan support ya papa apostle kwadma san se dwuma wo bo ama Ghana no esuye papa yan so ni mu e titire mebunu yan so ni mu na ye penso ye hia papa ya kabo bi achi amene yen ani minka so be yen ko amene yangasa ne so bo ade adom yo yawenam na ko apostle kwadma so esane emmaba wani mrantie efrimpo kira ahodo mu a ye ne na yo se ye so ni mu yi na ye piano obo de nhyiraw se wafa phone na wo dial na wo di bibi kakra ebe support ye papa okon agiman hyene so se bi opeso de mu a efa bank so ahwe screen so no na da screen so account number na da so no Eco Bank ani account number no 144145903 egu screen so fa kakra be bo bia no obo de ebe hyiraw bebrebe sa me fa konya so aka kire eye woni a ehwe business wo company wo pese wodi wadwade ye fa dwumede so ebo de wura ye so ye bie puna to ye sro omode na frɛ na wo nyansa po na wo de age ensa be bia dwumede ekɔ no ekɔ akire papa ibomode na frɛ 0244 609545 0244 609545 na wadwade hu nsɛmsɛm no ye de hu nkɔmɔ na wo so de afa ha na wo so dia support dwumedie sa me fa kwenya so aka kire Ghana fo nyina se Major Real Estate Limited se bin kanche mo se fala promo no ani o de ahisha so afi fala promo no o de ahisha so 2 pence asia e wo me bi ti se danso Shy Hills obom ama samaya o se asase no onu ni asase mu Major tibra no ma wasase e mo ne boni da fam kakra bi was 7,500. Dansun sass, so and a shy hill sass 9,000. Obom Amasaman 14,000. Nemo see, bra, a twice yaki 2 webby. Now balance no or spread yam on all the affair then etia. Umpe an upper then. Major say, Utwas as an upper, Sir Ebia. Who sit down in Sumawa. Or ben in term, or no 23 months, 4 months, AC dying. Annie, Major, and no. One and how much. Come walk as well for a call. Otamen Stipa Junction per one on war from Ahuma Trufi's way 0555 484 5015 and I say 0240 387837 and I say 0554 578339 Major Real Estate or move refro ko na kwajuwa sase abusiafo obodi insha so ahwedwumedi papa ya we insha no bo ho ban emfama Ghana maye Pastor Mensa Pastor Obadi we nshram. Nshram so. Chia Livia wa asofo we asia fa na nyina destiny preachers nyina regional pastors ni district pastors nyina ni branch pastors ni elders nyina ya we nshram nyina mame. O nshram me ko mpanyimfo youth no. O nshram mpanyimfo wa asafo no nyina. Ya we nshram Livia wa asafo we asia fa na nyina ma no ni branches ni ya we nshram nyina mame. Na obi biara so ye yemwa. Enne ye nam no so no idinidi asie kakra na mesro bo ade so hu ne mobo mai watama manfo nyina hawo aso a nti Nyankopon ya we nso fando ba ya so ameze ya so na ono so engine hawo na onsuye no na bibiara ntimi nye bi no sponsor ankwagisa ya we nhyiramati efo ne aboafo ituwa bia nsa sponsor ankwagisa eso aba ebia ba wo so ne wabusua so edamase ene topic e bae ebi na fa wo de kokobo mpae nse twedi ampo ya wa odon ne ma no onyu hwamo de biara da be mo hu be bia so obu siafa e we nhyira Ghana aga na fa ntupa bye bye.